Ia, o te tatonu Samoa ua tatu aulia foi manmanuia lenei vaega o le aso lulu ia i matou o lona uiga o le aso tofi. O le aso tofi lenā i New Zealand ma Australia ia ma Samoa lea faatoʻa aso lulu nei ia matou. Ia o te toe faatalofa ai Samoa i outou paia ma outou mamalu outou sa ma faigatā ia o le a lē oo i ai se upu o le auauna lenei tulā le aso taua ina ou faapea atu ia ou te faatalofa atu iā te oe i le suafa manumālō o Keriso lo tatou alii ma lo tatou faaola. Ia manatu foʻi ia o le a tatou agaʻi i le tulaga lenā e laumatasi ai tatou i lenei vaega o le aso. E manatu foʻi ia o loo manuia le toʻatele o i tatou toe feva'aiaʻi ma tatou toe fetapaʻi i lenei aso fou me ui ona o lea ua fa'asoloinagoto ai fou ma lilo atu le mata o le lā iā i matou i California nei ia ae o loo maualuga lava le taofi o loo laugatasia i tatou uma i lana tausiga alofa ma lona agalelei faifai pea i aso taʻitasi o le vaiaso. Ia i lea o le manatu ia o le foʻi ua tatou o'o mai i le pogisā ia i matou ia tatou te agaʻi lava i le lona amataga masani ia o lea ua paʻō mai ia logo o lotu afiafi. O le tupu moni Iesu e na oe e au le pule tonu le pule e olai le tupu oe o tupu ia ta'afio mai ia tango i lau pule ia e pule ai ia pule i Europa ma ona nututai atoa ma Amerika ina e pule ai o malo o Asia ia faatasia umai i lo malo alofa le malo e olai o nuu o Afrika ma matakasa fo'i fa'apei o manulele ia latou lise mai o Ausetalia uma mamalo ua fai ai atoa ma New Zealani ia au fa'atasi mai o atu nu'uma o tu fa'asalalau i lenei vasatele i ai mai latou o saina o Iapani atoa manu umele ia au ai maniukini i lo malo lele o tupu umalava fai pule mamalo ia latou o mai uma e foia te oe ia latou fai taulanga mafaia au fe'au o le tupu sili le pule e fa'avavau o le pule auau
o atu ni uma o le lalemani o mai e ifo atu ia atu oe. O ia o te pese ai lau whanau te iani. So se vaenga o le nei vasa loa loa, nei vasa lau lau, o tangata uma i so se ngana ma so se lama. O ipo ma te iatu ia atu oe. Ma te talo whawhitai tama. Ngā le pei ma le lofa i o mātou kanaka. Au lia fui manmangia le whai iwa le nei asu te au mga aduana. O mātou whanau le watu ma le po mai. A lea ua mātou toe whita whae. Mātou toe whita ia ma wō ma paanga masani. Nei o mātou ainga le te peiloai. Mātua ma whanau. O e sa whiangai mga aduana o le malamalanga ua au na mawhai atu. Tēnā fōi mai a mātou. Kai ia wanoa ua e au mai a mātou te whatino. Whatino ngai o mātou te mawhaiwa. O aso kai tasi o mātou ola. Kai mea ma lava o e tausi ai i mātou. Ea o mālawaina. O tupe, o lava lava. Whaabali o pale. Ai o mātou o nofo man. Ma malu ai o mātou. O lau e kālesia i se te katoto langa. O maua o mātou a wanoa e asiasi. Ka leia tūtūle i katoto i kale. O longo i o winga, o au fionga, o winga ma whakataitanga. Whakatai sili. O loa lofa tū noa. O imana whatini. A o i mātou, mana mātou tūtūle. I a kalia i tangata le whaolatanga. O lea lofa sili lea. O sili o lau. O tuuina mai i whakatalia o tangata. Malo tūle, whakatai rofa. Ua mātou iai le neku la fiafa. Mai, mātou te walau. O oe o le atua whamangalo. O te whamangalo, whamangalo. O te whamangalo ma ele toi manatu. Whamangalo o mātou se mareama. Mangalo i neo o mātou kasi ai. O mātou whale tonu ai. O mātou feitanga. O mātou ola whaitakala. Lo mātou ola whenui, tau mui mui. Lo mātou ola le whemala maramata. Mātou ola tau whaaleanga. Lo mātou ola whaasili. Lo mātou ola whaasili au kule. Au o mātou manatu e māmā ia mea i lo mātou. Whamangalo i mātou uma. I o mātou winga whaatangata. Awa o winga nei na mātou whananau mai. Le ai se teimi e la sia i e matua lo na tua whaale atu. Ule ao o mea e te sila fia so se. Amangalo. Tato malau fio ele nei i a piafi. Ia. Na kalau una ane atu koe. Ia ka o tikanoa. Ia sa te fōi na paingofia na malama o mātou. Mata. Po ia o maile malo pa anga masani na te pasoa ini tu langa fo o nei na luenga o na a uma te au mga luenga o le nias o wai sovi kai paspeken a di awala i o matu pia no matu tau o lauda whakio e ovi na tuma o na le whasa yesu o le mwala awa. Amen. Ia, e li tantonunga sa moa ua. Mai a fo i ono tatu si le vi inga o le polo mat fasangi.
o le whaafitai i lo tātou atua. Ia o uma foi tātou afiafi. Ia i umalo foi la tātou afiafi ia. Na e la ilota ia le tapena le laulau ai o le afiafi ia ma whangasolo foi. E umalo foi tātou whangasolo foi la ia le tatauta inamu mo fola whala o po. Ia pio le tātou routine masani ale na. Ia au tātou light. Pe umalo le lotu afiafi lau mea ai ia whapete ua tumu iai ni malo fo ia. Iai ni malo ia tātou whaalongo fo la ia le itala le au matutua. Piu tau whaifole le tope ke rita ia i tamaiti. Tope le ai ai whafoi sapon masina. Pio o nai o nganganda ia tātou whaalongo iai. Pe amana o foi le au matutua fo le tamwhai e whatea e se tātou tamaiti. Ia na whapea foi la ia le o tala tope ai oi whafo sapo masina. A le mea la malie o le pōri uri o le pōri se masina. A le piu o masani ai to inga ngana lea. Tope ai oi whafo sapo masina. A le se masina. A o le winga o tala. They tried to get rid of us. Si whaila tu tala whatangata matutua. Ia pe tau whapena, ia tasile na vaenga o le e te lea ngana tatu te whanongo longo ia yaso ia. Tatu te ailomo ta tau tala. Tate te ia lo te whanongo tu misole. E o whela vale mutu e o whela mutu e tau tala. Ia le utero le ia le tasia le mutu. Le wingo le tala. O lona ai file mu mai. E se le tau tala. Ia ai se i o tau tala la mare mama. Io e tasi le nā o inga. Vai. Sole, ea o i whawhia o tō sole. No whai tō tō ia tō te ai ma tau tala. Tō ia tō te tau tala ma ai te mai de matanga. Au tō o i whareusi a inga nāri ino sia o tō. Io e winga nā o le tala ar tātou ar le atunu. O tama le tangata e whawhanga i upu matala. Au tala o tama a manu. Ia e whawhanga i funga o la au. Ia e whamewa i upo tese. E loa oe i launga ngana. E leo au maia i le tūlanga fōle le pe te alu o atunu o papa langi nei lo leo oe i launga ngana le ai. E loa oe i launga ngana meaning i loa o oe o tangata o wina i lau tautala. Ioe. I loa oe o tangata o uma o na whanga i upu matala ia i lau tautala i luma o tangata. Ia pe o tua i ngā ngana ia na tatu whanongolongo iai, na tapena mai iai tātou. Ioe. E ese mai temi whapitoa e whaiele o inga o tātou e whaiele o onga o lea o inga. Ia o whaiei whatonunga o le vaiaso. Ia a o ina langi le lei ia le nafo le tau le nafo ia so le to ina ma le lo matu e poi lava fai whatonunga o tu ai. Ia te whalongo tu fo ia malu le au mai e manatu le lei manatu alofa. A o foi na fa sapa ia le amatanga o le aso ia pe fui se mea na pisali to ina ma le lo matua. Ia po ni mea fo i wale o le lei le la sila ma le la tanga i le au te lenga o le ainga poto. Ia po tau iai nisi fo ia o le ainga poto pe wale o whaatasi le futia ma le umele i whaatonunga ia maturanga pena. Ia e saula le taimi o le aminga o whaatonunga. Pe u tau le pe la tau whai u mai ia mātou nei. Na tau whai u mai i whanau ia le tele fia. Ia ona o le tali mai o le ainga poto. Ia wa tasi lea u fe au yaso o le titi. O i te manatu ai le upu lea ta moe i luma, ta moe i tua, a pi whapena ia le whailunga ina e tui
to ina o le matou ainga i le paepatutu i lua ulu na nofo i totonu na te vaaia le ainga o le li'o matua ma le seiuli io e pe o nai tu ina na sa nofo i totonu o le matou ainga o la ua pe e sili anga i ai le ainga i le nafo i vai taimi ma le na vai tau ia a o tama fai tapu ia lo taola ia se taimi o le lumanai ma se taimi o le soifuanga ma le ola e fai e malupe faalele ia e moli pe na fape ia lo taola e totonu o le la mua leo le matou ainga yo no fai atu tu te sila fifo e o fai atu oi tu te loa mau tu mo meo ainga poto ma le ainga te tupu mai ai o isi ele i ola ele lau ele au ina le latu tupuanga o le winga lasi ma le mata lasi le na o le tatu fa Samoa ua o isi ua ta ape le larolangi le meo le feau fola le tua o isi tangata o le matulava ainga e tupunga tu i tonu o lo matou ainga o ta ua o le paepatutu maliliwa isi le i o atu i lo latu fasinomanga o isi na o le feau o le atua o a imo meo le galuega a le atua io ma le toe fo'i atua i lava maliliu i mea na galulue ai ia ma le o toe maua ai ia se fesootaʻiga a ua tutupu a'e la o latou alo ma latou fanau le afuaga na e tele a'a o le tagata na iloa'a o le la'au ina ua fai atu ina ua uma na ua mae'a ia le sa'iliga o se la lelei o Samoa lena uma atu nei ia na soso'o a tamaita'i e to'atolu mai i le laumua le fasinomaga le o le matu'aiga le paepatutu ia o le tamaita'i muamua ese mai le alo papali'i i o le vaega a le aiga Samalietoa ia le alo Iakopo Isako ia ma le faletua ia e fu'iliga o le faletua ia se tamaita'i na sa misi sa muamua na ua fa'asoafa fo'i a papali'i soso'o mai lola ia le ma le tamaita'i o fonofafo na ua soafa ea se o manu mai fale ia e tatu tele o va'ai i ai i le tulaga o le to'a a o le tau fai le matagi o le igoa o le pei o le igoa taupou lea o le matou o le tau fai le matagi soso'o ai ma le tamaita'i o tau fai le matagi litara le feto'auma atu le ioe ia le lau tula'i mai fo'i e fai fo'i tatou va'ai ai o le tamaita'i o tau fai le matagi feagai mali'i ia o i fo'i lo matou nu'u e tupunga atu ai ia ma le aiga ia a o le aiga foi o siontina ia na tatou te whanongonogo ai tau me vaisala lo winga lana lau tala i le tāua o mea nei o aiga ma o tatou fa'asinomaga ioe ma o tatou fa'asinomaga pia no fai atu ia o le tamaita'i la o litara e pitau feololo ia feagai mali'i ma fonoi fafo fai mau atu a o se tamaita'i o litara ia na o lava ona matua ioe ia grandparents le fe'au ma le galuega a le atua ia lea'i ai se li'i le o lale Ieremia ia o tagata e tupunga atu i totonu o le fasi'ele'ele lea ioe o le paepatutu o i foi le fasi'ele'ele lea o lo'u fa'asinomaga o i o lo tanu ai le pute ioe o na ou ola mai ai mai le pepe mea se o'oa ina ou tu'ua le aiga ia maninu na winga ia se temi le titi na ou tautua ai sa ou tautua ai le ele'ele i fanua uma ia le gatai i lo matou fanua e amata tuitua patau i uta le talaloa e leai se fanua e misi ia tea fanua uma o lo matou aiga ma aiga ma te tuaoi
le ai se whanua e misi e tau i uta le talaro. Au tango e whamatalatala tua oi o lea se i tau aluatua i ngā uta i lea le sā whasolo tua i sa pāli i alu i uta i whanua i oe. Le ai se whanua e misi o le tā ua le nā o loo e uina o au mau inu ese. Ai lema whaina ngalo i oe. Le lau ele ma le mea na tupu maola ai. Ua telefoi lana i tangata o lota au ainga. Pe o lena o whai atu au tamaita ia misa mo so ai. O to tolu e i pe tupunga atu o lato matua grandparents, o lato parents and grandparents e tupunga atu i whasilele lea. O lo lato tupuanga lea ia o sio mato nuu sa whawhailele mai ai ia ma tapu e mei ai le ola talabo ia si i oa i nga anga i mai ia ma whai ma tangata e no nofo i nei atu nuu ia ai le mwhai a on avesea le meo le e mana tua foi le upu foi le masaniana whai atu le upu e tamaiti e peru a tau a lato ki tara i lungo au vai ua susu e whaamalama ma vai mai i Siona, i maunga o Siona ia po Jerusalema. E tā ua ia o si merena. E se foi la taita tau wa ai ai i le whaitau whaawhirenga tuai ma whaitau whaatuspa ia. E whoringa o mea uma e fua whaale mawhauwhau. Not so much o lo tango susu e le whaamalama ma e au tilo mai i Jerusalema. That far, e le tele iloa me se maunga, e tele iloa me se ai. A o le mawhauwhau o le tangata, e le ngalo ia te ia lau ele ia. Whapena umatato, ioi. Po feo le lalulangi e tino foi, e le mwhaina tango sisu e whaamalama ma te tilo, o upu whaatuspa ia. A o on tatu sa ili ai, ioi. A fesili. Lale me to e tilo i fefo Jerusalema. Lale me su e whamalama. O le o ngalo ia la tu le atua le i Jerusalema. Le la ta fea whatasi ma le atua i tonu o Jerusalema. Te whapena foi la. E mo i tau te whape su e whamalama. Ai i mo oe ai ma. Tatu te le su e se whamalama. A o whamalama o le mawhauwhau lo loto o le tangata. E teu maua i a te ia, e le ngalo i a te ia, mea na tupua e ai, mea na ola e ai o whaamanuianga, na abatu e le atua. Ioi, o lou si o si o manga, o lou ngā teifale, o lou ngā taala, o lou le ea o le vatia tea, o lou si o manga e te ola, e te saoloto, e te pule saoloto ai. E ai ase se senga, ma le pule le atua i le ua i tangata. Ioe, le whaatoanga le nā, e te lua pule sauloto ai. Ai tasi lava le mea ia aua. Aua ne i uru tango i ai. Ia te whapena uma, oe ma usa mua. O le saulotonga na tu watu i a te oe. O lousi o si o manga le, o le whaatoanga le e te o laisa mua. O fea, o lunga tai fale, o lunga o taala, o le vatia tea, o le tāwhatolu lea, e whatua i nā launga ngana. E te pule sa o loto ai, e te ngalua e ai, e te ai ai, a te tilo la i e Samoa, o lau Samoa, o lau e tena lena. Ioe, o lau whatoanga na e lena avatu, e le tua, e te pule sa o loto ai. E te ngalua e ai, e te ai ai, e te, mena e selma nei e o le mawhauwhaunga le au mai i le pāle mia. Ioe, pasoni. Tu sa tatu wa ai i e li ua i tangata. Uma na whai atamu ma ewa, o na tuu rola i ele i tuu e se ta lai. Ia pena tuu fo i se whale o manu pena whana wa Yesu. Pena tuu fo i se isi a mea, pena tuu i pena whau se pā, e iai tu tonu se olo,
tu e tonu le ai. Na tu o le me ta'u o le whātoanga, o le whāmoemoe, e ngā lua le tangata. I le tu o se wharitio ata, pe tu o se sia mea, na umalona whai, tu o loa le whātoanga, o lona whāmoemoe, o I e develop ai, pena o le development o Samoa. Po o ai urua I Samoa na nofo ia le island of Samoa. From there, from day one, o ila tō ia na ngā lulue, ioe. Ele ia se la au le ola, ele whapea mele atua a mea o le la au le ola. Ai pau ale mea na watu ele atua ia I tatu. E ia le taimi e taunu atua ele fe au o le tala le lei. O le la au le nao le ola e au ona talia e so se Samoa. Ioe. E se na mani. That's etena, that's Eden. O le whatoanga le etena o lau Samoa. E te ola ai, e te ngalue ai, e te whai ai le mea te manao ai. Ai pau ale mea. Ua a watu le mea ia te oe. Ia ea. O le tauranga e tasi ai afe. Na tau watu. Mena le ina maua lunga lo ta ofina oa. Tatu te le toea ungani I se whaafile mu. E alan tatu a apa le upule o whaafile mu Samoa. O oe ma o tātou lava. O le atua marana ngā ruenga o uma o na whai. O uma whaafile mu. O uma taunu watu ia tātou. Le fe au le file mu. E ila se si mea la tu e tamu whai. Tātou tamu whai a tātou whaafile mu. Tātou ranga o tātou watangata e whaale tonu. O le atua marana pito la au. O uma. Lewa na uma. Lewa na uma na whaafile mu le tunu. I le tasi walu tolu o. Ia o le lupe whaalele. O le tanga le nā o le tātou Pokalame. O le lupe whaalele to e reflect ai I le tātou matanga mai a o tātou witirapa. E whaafewhea o na tapena o e mao. Ina ia avea mtangata matua, whai to lua, whai le whanau, tapena fo ilana whanau ia whai malupe whaalele le lumanai. O le whamoe moe atua. O oe Samoa o le etena. Te ngalue ai, e te atina e ai, ia ma whau ai le ola o auta ma whanau e whaalele atu I le lalulangi te. E sa ili manuia, a wā le whaua wina o le ngalue ina o le whatoanga, ia po lau Samoa, le whatoanga le atua. Na tuwina mo lo tangata, ma lo tangata Samoa. Manuia sele, ia le tatu tu fui mele unanga ole ne fiafi. Ia, I la le tatu nua le ua mai, uma vaenga ia. Ia, al manatu le a whasolo fo, au le io o mai tatu ma lo le ne fiafi. La whasolo fo ina ia tatu Pokalame tala no ina. Ia, ona e iai le taua E iai le tangata na nofo ma lafo mailana ia tia. Ma whai mailana tala na nofo ma pie a mai whapea. Sa tatau le palemia o nā ese marona tofi palemia. Pe a whai o lo malanga e si ngase. Ioe. E whapalangi me whapea. The Prime Minister of Samoa should step down until he fully recovered. The message le tanga tele na la fomai. Ioe. Ia. E te le ala sa u. E la fomai na le lua tolu ia leina o lana a utali ai. Utali ai o le novel a tonu vei. Manino iai, ma wha malama lama iai. Nanga o le lava tatu te tala noa ina I aso uma. O le whanonoanga I mea ia, ai mai se lava si ngā ngase le ni pāle mia. E peia ia le vaenga o le tuangai. La tu te le o malama lama. O te le o loa, po le ale isi mea le tau mawhai. E wha malama lama atu e le sui pāle mia, e le kāpeneta,
o pe taunu numi o lo lato mafaufaunga iai le manatu o le auaga e le o manino o le fa'amalamalamaina o le si'inga gasegase a le fioga i le li'i ma ua fa'apea le latou manatu o lo taumafai le li'i palemia e fai fa'ananā mea mai le silafia e Samoa e fai fa'ananā mea mai le silafia e Samoa ioe ai mo loutou silafia outou lea ua lea fesili pea fa'afia foi na fesili le sui palemia lea lana mafua ina fai le tala le sui palemia ia o fa'alua fa'atolu fa'afae nei tou fesili a la'utali atu pea la mea mafua ai ona fa'apea manatu o le tatou atu o lea ua uma o lea te matauina fa'alua fa'atolu na avatu ia video ale foi ale sunga i le li'i palemia i langa video mamua na avatu ina ua atoa pe o tolu faso ua taunuu fai langa video ina ua uma ona fai lana fa'asalalauga ina ua uma ona fai le ta'otoga ia ma fa'atalanoaga piu o lea ua uma ona e tele ala taimina ai pe foliga mai lava le tatou atunuu ai mese lava le tuagai mai latou o lo'o agaia le malo o lo'o latou tau'alaga ina pea le mea lea e lē o manino Samoa o le mea fa'anono ai le loto o le nonofo matā'ai fa'afala le maturity o Samoa ua foliga mai peia o latou lea e ta'oto i ai le maturity o tagata ioe mo loutou silafia o tangata uma ia na palota i le sapa isi pasene na le sapa o tangata o i fa'atuatua i le atua sa mo tasi tangata o le fast ana le ola tangata ia na e o uma i le fast pe ana le isi sapa pasene na ia mo loutou silafia i o'o foi le aututo o tasi o le aututo o tasi tangata uma na palota i ai o le iva sefuluvalu iva suiva pasene o i latou na palota le tuto o tasi o tangata fo'i e palota le fast ia na tatou lolaina le ese'esega o le mea lava lea tou te taumafai ali'i i tuagai e tu lei mai lautou fa'apasene tangata uma mo lau tala le fai atu tangata uma ia nei le sapa tou te silafia o tangata ia nau eselen fa'avae le sapa o tangata o le fa'atuatua i le atua sa mo tasi ana fa'apea la e le alu se sapa atu le mea palota i tangata ia palota uma le fa'atuatua i le atua sa mo tasi e o'o foi le aututu o tasi o tangata o le maturity o le iva sefupasene o tangata e lagolagoina le fa'atuatua i le atua sa mo tasi ia ona o le mela na e taumafai atu i pea se lagona o lo'o tou au maia pea o lo'o tou au maia o lea e pogisā le atunuu o lea e gugulu le atunuu e lē o malamalama le atunuu po le atonu le tulaga le iai ia le palemia o Samoa o upu matala o outou ai o lea o lo'o vevesi ai ma tele ai le mauā o outou le lē o lo'o na epuina le nofo filemu ma fa'avevesia le o fai atu lea ua manino auafala o lo'o niusila i le sa'iliga gasegase o lona a'ao o uma ona ta'oto ua manuia le toe fo'i atu i le aso sefumaleono aso masalo po le aso sa a niusila ia o le aso tona'i ia matou pea ioe a le uiga tele lenā o le tala a Samoa e ala lava ona tele le vevesi e ala ona tele o le tuagai e lē agai fifilemu e agai taumafai e fa'avevesi mea io vai le si'inga ma'i lea le ua ono vaiaso o le ua ono vaiaso ua tatau la ona fesili tatau la ona malamalama o le ua fesili fa'afia i le sui palemia fai atu le sui palemia e taunu mai le aso lea toe alu atu le sife'au ua vaoia e le foma'i e le aua lagalaga fo'i isi manatu
Io mai si manatu tau fa'asese ma manatu fa'atupu. Io o latou langa ma fa'apea ia o le ale mea ua lafilafi fa'apea le li'i palemia ua o le sa vala'auina sa naunau le li'i le Samoa le li'i na o mai fea io upu ia le li'i na tautalai ai fa'amolemole silasila taga'i a'e le tagata lea o lana talana fai o le ua pe ua foliga mai ua lafilafi le li'i palemia a o ia lava na taumafai ia fai ma fai ma taʻitaʻi o le atunuu io lea la e fa'atalitali atu le atunuu a le pe ua solasola lafilafi mai niusila io e matu iā ia upu matu iā ia le foi la fa'amatala fa'afia e le sui palemia na nonofo loa e tagata ia ma taumafai e define le upu acting prime minister ia le pea le avatu se taʻita pitofilo io e o le acting prime minister a fa'apea o lea e siʻigasegase ia le li'i palemia e lē alu la le li'i palemia ae tu lona tofi palemia i Samoa e lē fa'apea alu na o ia o le faipule leai e alu a ma lona mena lena ta'u le upu le o le acting prime minister o le act i totonu o Samoa lava ia io e ngata fo'i lai Samoa i le taimi nei se ia vagana fo'i ua lē avanoa le PM i Samoa lē avanoa i fafo ona o siga mai ia ona au mai le o le acting prime minister i fafo ese ma Samoa le alaina alu i New York ia le li'i ona ese e le ai le fa'apea o alu malatu totonu o New York here I am the prime minister of Samoa e le lenta to manino e le leina fa'amalamalama o le lava tu le ia o le ia fa'afia popoto ia fa'apea la ua na o latou e sili lo latou loa io e le o mafai na aluatu ia i fo'i ia le sui palemia i New York le fono na i talua nei ma fa'apea I am the prime minister honorable Toe Lupe le mafai e le mafai na fa'alupeina o le palemia o Samoa e o foi le deputy lena aluatu ia le minister lagolago o le malo Israel e le ia latu vice presentation o ia o le minister o le foreign affairs Israel leai outou ia tu te fa'anenefu le atunuu so ia tu te fa'alia i le lalolagi le outou fa'avalevale atele io o le acting i Samoa e ngata i Samoa e le mafai na fa'againa le upu o Toe Lupe o le palemia o Samoa eisa ana foi o le malaga mai le palemia ma lona tofi palemia o le tofi o uma na fa'ae'e i ai ma fa'atautō i ai e le atunuu o a lava lagaluega e sau le palemia fai fafo i lona taimi avanoa i siga mai ina ua fa'amanueina ma asiasi atu te ole fa'amalamalama fa'afia nei paupa'u fa'amalamalama fa'afia nei paupa'u a le lava tu te nofo ma create rumors i le fa'afofoga a le atunuu ma outou fa'apea e fa'alafi e nānā i le faiga mālō faiga malaga a le palemia nāna'i fea e nāna'i fea e tote loe lilo se mea e mesi o le taʻitaʻi o le atunuu tote loe lilo se mea e le mafaiga lilo se mea a o le mafuaaga na apapai o tagata na puʻea ma fa'asalalau e lē o so latou tiu te lea o lea o latou fa'amuamua o alae i tagata e tonu saumuamua le mea io pei o le uiga lenā e lē fa'apea la aoso ia le lau mataoto lo wai loa le official palemia se taimi pau le mea lena manino na lape le official palemia te tauna inform ia le official palemia ia po le foreign affairs i le malo New Zealand le manino le lei a o lona pona o le mea o lo tūlai mai o limoni o tuila epa o i fo'i lengo le pe ua sosoe ma le sili i fou lea le aftoa faipule nei vai monga tolu pe tasi lea
tasi lea saosaoa le ua tauaʻai e pia ai o le lii le vaimauga fā pitau atamaisi li'i na te loa lona tiute ina te loa lona taimi e li'i lea o 5 pe se lava a o le faipule lea o i vaimauga tolu tau saosaoa laʻitiiti ia siusolea ioe o le matua saosaoa e lese tamaʻi saosaoa ioe o limoni ia o le tagata ia ua le iloa i le mafaufau control ioe ua pei fole le ua tu'ufau le olaga ioe ua le iloa po le ale sa'o o le ale sesē e tuaiga tagata ia o le li'i o le attitude o le lisi li'i faipule le faipule o anoa ma'alua le lo ia foi le masaina faima'a e tasi le tagata e fa'aleiloga e foliga mai siana ata o tasi lenei matualoto leaga matuiā leai tau fa'aleaga silisili e ala na fai atu laga foi o lei luga o pegata failagi lei luga o pokalame ia o latou tiute ia ma o latou faiva latou te leo fa'atupuina se filemu i le atunuu pau ale o latou mea leo lofa tau failaga ai luga o le social media ioe fe'ei ai luga fetagisi ai luga ioe ane anofonofo lenei malo sole ane anofonofo lenei malo ai leai ma se tali mai i mea nei o latou fai ioe ai fa'apena uiga o le tagata poto e lē maluelue i le matagi agivale fa'apena mo le tagata a'oa'oina lelei le tofā ma le fa'autautaga tigana vevesi mai le tau fa'aleaga ma pesi mai le tau pifilemu leleia ae tasi ale pa'o atu ia o lenā ae pe ua fai ma mausa o nei tagata ia lenā o leo mai ma taumafai i lou fa'amalamalama atu o le acting prime minister se iloga lava ua lē avanoa i Samoa le avanoa i fafo ia le palemia o Samoa na feto'ao'o mai le'i fafo o le acting prime minister temi lenei o lea ua i niusila ia le ua manuia ua mafai o nei fa'atinoina e le nite ai le sau o le prime minister le acting prime minister i niusila ioe o lea na saua ia le palemia o Samoa ma mai laga full package o le package atua le saua o ia o le faipule gagaifo mauga lona tolu o ia o le minista o leoleo o le minista o le foreign affairs o le minista o le lo isili o ioe a o ia foi o le palemia o Samoa na saua le si mai ma mai le package atua lea e le fa'apena sau atu ai Samoa ia lona sauna o ia o le la'auli a le malitole ai o mea ia tatauna manino i ai ia tule'epa ma latou e tatauna maniteo fo le fa'amalamalamaga tao ia tagata ioe leaga no fa'alogologo nei foi le polokalame oka esa le ioe oka e tete'e lava lea la'atoe fo'i atua le palemia i Samoa fai mai le o malamalama ua fetoe fo'i atua o matoa'uofo ai ni tuaiga tagata fa'amalamalama fa'afia tafiu foi le mesipela tu o la e ole i la e ile o te la fa'asolo foi mo ta soso fa'asososo te mataitaia i le fa'amatala fa'afia ai o mai am fai mai o le acting prime minister e ama o le prime minister should step down until ka feso wa ai uto tu se uto palemia tu te le fa'atonua le palemia ma le taʻitaʻi o le atunu ioe tu se filifili o tu Samoa pe o man masina o apipa tu se io'o pe a o'o ina malilie le majority o Samoa
e fai outou o lau fesosani le fesosani toi outou o le tele o loutou fa'asoesā i le atunuu o le mamao fo'i lenā ona outou tuetula'i mai taʻitaʻi se malo i oe limoni fonotoe tuila epa o ai maisi auali ia ma le tama'i le ali'i lea sau fa'apasene mai ia le malo ia o lenā o te mai fai mai e whaapasene tu whatagofi whaapasene e leo palota le maturity i whaatuatua i le atua sa mo tasi ai mai maula pe an whapetu te mai au mai na o autou pasene tangata na palota i le HRPP au lona pona na o tō mai whaapasene e au whai atua ni mai si vanga whaapasene a leo o whaamamlama ti autou ana le o le sa o tangata o mana vote sa o fast langa fo tangata o fast na ala na filosofi ia fia me ina ua vailuaina le vanga whaapasene o tangata o fast complento io o foi lai tangata ia sa o i le HRPP langa ia foi nai tangata pasene tangata ia sa o i le tuto tasi 90% o latou sa i le tuto tasi o tangata umalava o le whatuatua i le atua sa motasi le latou mai fai mai se vai o tō manatu io e vai o tō manatu isi singa ke tiane tinga o le mena ia lange lai lunga e fai mai po le ala lu manatu a o foi le tango pe fa popo fatas ia le fast pe afa pe ele vai do ina fia mema ma fast ia to lo sa moni fa ma ni me sa no te auto o le HRPP ai pa wa io tangata na paruta ia la tu le nei e o to tam fai nini atu ai ma tangata na paruta ina le sa paruta ina ia tuto tasi io se vangana ai isi vang fai le HRPP na no so fa lava mai ma wori tai io le na tai ai le livo su mai le fanga ma le livo katupau vanga umana le HRPP io na tam fai mai se la ko strategy fa pe aton me break le a foi io e break le meo o numero ai mainga ia mai monte min fai na mai fai le si vang fai na le tu mo pule wa mo wara tai ia o tangata o vang fai na tangata manino tangata na ole o le HRPP ia le atosto se furu tangata na pena le 2% ele atofu se 2% pau wale vang fai na tau feo lolo io na le tuto tasi ma il sa ko fka ngo file fa popo o ai tangata na no tuto tasi msa o le maturity o tangata ia o tangata e lang ina fast ya e sa ora pesi e o tuto me fa valea la tunu i tu pasende si ta mai fai pule la titilia papa u arto fasole ma tu ai papa u tu papa u io me le tu fai ati o ele lile o ai tai na fai ngoi tue no le titi o te vave i lunga e lo matanga o te vave tele tai e lo se pau io tele tai io te o lo meto fa por kiki ma tele tu lo ia te io na le te fa tu e o te toi sa mau fa pasene mo to le no le o le fele se ma pusanga ma io ma e vale lau fau se tatua vai me na fola ele vai fa pai al fatu tu ele tu sa motasi ia pe fa mali ina o to ile tau sanga le tau sanga po tau sanga ma fa ale fa ia to tu le solo le lunga ai mo tai milini e na le vale alta ta o so lunga i lo o lele mo tau sanga o le tala fo o le tupe le tu te va o nei o le tala fa a o tupe na le lua pe tolu nei vaenga o le na vatau na o fa o tu tonu e fa o no mea tu tala tupe a io to lo o le tala o le tupe fa a from
June 2005 to June 2026, 225-26. O le tala tupe whao, le lau uma masina wha, e toi valu. Le amato nei a November, Desember, Januari, Februari, Machi, Apelila, me Iuni. Wala. Malu le masina. Ia le valu masina le whaile. O ila, ele ono tu ua i aile 2 miliona. Le anga foi ele tala tupe le tonu tu i aile 2 miliona. O le tala o le tupe, le anga o le snap election me le na whai. O le tala o le tupe i a Iuni 2026 to 27. O le tala na tupe e te tau ai o na latu ai le tele o mea na folofola. Aisia, le anga o le amatanga na o le nofo inga fo. O le mea le tupu nei, ia o le snap election, o swinga whatatope. E tau, you should be thankful o lena mo mono toi mai si vaanga na peru e pe toru vaanga o le anavatau. Leo avatau i le 1.24 billion. Ia, e to te vevesi le mea o le tau mawhai e tau silfi le mu mangaru rue whatasi. Ko karapipelo ia manatala. Mafia o tau pepelo mautou a maia mele. Ana o tau manatu i le ngaru rue whatasi. Ua levan tau le toi lunga o penga te whailangi. Ma laulau mai lea mea, Mea na tau lea, o le tangata ua manatu i le ngaru rue whatasi. Ma ua whavesia le atu. Aso ia tu te mai, tu tala pepelo whapea. O le makua i mafia ko kala pepelo. O le kele ko mai lunga o social media. O le tele fo na le malama o Samoa. I le tau vai tele. Tu la epa, fonotoe, limoni, o le tamai whaipule lea, o i malesi na ia, malesi li lea le whaipule. Profesa. O tau ia. E lana o ta ua o tau. Lana o leto te lunga o por kalame ia. O tau na whai ma o tau por kalame ia. Mautou ta mawhai o... Lewa, ano le so strategy mana ia. Why don't you change one powerful, at least, strategy? Tasi se me malosi tau te tapena iai. Ai leo le whai ma o tau, le fia tu te o mai lunga. Ia. Nau whai atu, nau wha malam lamatu. Le acting prime minister. Ioi. A whai o lesi mai leli i palemia. E sau ama o mailo na tofi palemia. Ioi. E le sau atu ua i Samoa. Pe sau na olona whaipule, pe sau na olona. Ia, moro tu si fia. Ioi. Ai auto te popole. Na ua manino o le ato e fo i atu. I Samoa, i le aso se furu maleono. Aso fia nei. What is the date today? 12? Yeah, 4 more days. 4 more days o petutolu ioe. Ena, ba ayuto. Le mesi lena leanga. E ko ke wa e lunga upenga ka whailangi ko wa e le observer ma tau tusi mai ai. Ia ma tau telefoni ia whai malo ma tu mua. Le lo ia nei tu o le observer. Ma lae ma tusi ma lae ia le nafu ia li i tamali i ma au mai e i lunga o le na newspaper. Tala le sao ma le wha maoni. Are me sili na whainga tau tau ia, le pia tu pa ayuto. Tu te leo wa ai mea i le li pale mia, o lo tu whai mai au so tali atu. O so mai tali atu. Oto. O le tu te tali mai a matou nei. So le tu te tali mai a matou nei e a foi. Leo whasala lau e lang ina le mano. Tu so le pito te mai e tali whai tau mai a matou nei. Ai wa ai o tu le tō wha le li pale mia. E le si i so.
ele si ina tali atu le vai na tu te mai ai io ele si eu foi ele sunga ele pare mia lango ia por deputy por acting prime minister ele si tangata te le vai foi a tali ele lo le tali ala tu te lo ma waita e ita isha fasili palea fasili so anda foi tu foi le tali la so sa ala tu te fasili ia le la tali tu foi a fa peu fa no to fasili ma ia la tali tu ia fa ton io ale me matanga le na tu le pa e fa fonga mai la por kala li moni ma auto mai te o foto le mama vai yaso ato masina ato o to lungo penga te failan le ai ma se temi o mai mawol par mia tali ato ia auto em stingi le o ma wina tangi io a tutte lo auto le ma se me o mia tutte o missi i le vava ai io ale pare mia maran kapinita io time will come time will come ona tali atu le pare mia i mea na tutte mana pia io fai tau mai le fionga le li pare mia ma atili roloto ai lana va ai ma atili fa o ai ele tua lona mafaufau i le fai tau atu ma le fa longo atu i lo tau vai le saati mai lungo penga te failan tau te fai tio lo penga te failan ai fai ma auto e fai ma auto le penga te failan o me fai tane o to va ai lungo sua le li pari mia io ele se mea fai tai le pari mia fai atu ran fana au mai mena i mai seti mai lumai so la lumai le fai ta o tamai ti foi o masani na to te lo le fai o meu io masani ai le o le na le fa moi o le ale fa moi o le uta le poto e mata to toa io e mai mo atu lo to vai fai tau le lei i vai leina o to vai na o to ma fau vai tu nei lor to fa le ngai lungo pen fai na isia au to vai mai ale utali atu te o fo ia o so to le au loa tu fa pisole ngi ya ka ke vevesi ku ele ya ka di mai pa mi ka ku mi ka ke vevesi ku ai ya o la fil pa mi ma ata mai tatu vale ale ka ke vale ku lungo io me mong ya me nga ole me mondi ale na leo te fai atu sa mo i auto ana o tun tangata popoto stay away from social media io ai o ta pena ni mea fo ta pena ni fainga fo la le me ta pena i mea e countai i le malosi o le fatu i le tua sa motas au to o mai fa pena o to fa lo o so se ministra tari o to e me se si o so tu pa mia tali o to che longa o le vai ngale mili na fa tala no ina tu pa mia fa to fa lo ya le ai ma se si o amana ia lo to vai tele ne me se si a tu te va aila te me papa ai po mui e tu te le lo me tu te fe suru fa isolo ya tu te le loa le me tu te feto lofi solo ia ia va aila to vai te o le o to mai o to fai tio ile application letter le wa mai e tu te to apply ai in me pena e ta i fa fia i fono le lalolangi pe fa se launa te ia fono le Pasifika pena e fa fia na ia ese mea io e se foi le lalolangi mo lona foi tua o le foi tua le tutu o le fa maoni e fai ai ngā luenga small sistema mea afisili
e mawhaila na au mai mea lalolangi e whailo whamau, ni na e whamau. Na e whamau ni i le au mainga o mea mali me te le i lalo i le tatu tama i atunu e run na le tatu atu. Na e whamau. Ia o le nā. O au tau whesiri. O ala matou mea whaipule whai, pe o lela ave e se matou ma le ploketi ia. Ia se vai tau vai tele ma le whesiri wha avalvalea. Why don't you ask yourself a question? The same question. Ana whapea nei la e le se ploketi milion. Kono winga la le ialan tau me la whai. Vai le vai tele. Esa. Esa ala tala le whai. Le o tō mai whai mai a whaila u mumusu e watu i au tō ploketi. A o ala matu me la whai. O ako me la whai se mau whai au whai pule whai. A whesiri la. A whai nei la ele se ploketi miliona. O ala ko me la whai. Te vai la au tō iai. O tō sila la au tō le mo vai o le mawhauwhau. La ko mai ngai ku wa i le fatu i le tua sama utasi. A whaila le abatua i au tō le mele. A o ala mato me la whai. Se vai what a stupid question. Very stupid. Anyway, langa o tō whesili le lau whai. A whaila le whiwhiria o tō e tai whono i le mele. E ese meta o te tai whono. Ese meta o whai pule. Se mau fe au whai pule le tumu ai le lalolangi. Tumaru tumalo. Tele fe au whai pule. Ioi. E te asiasi lo tumalo. Oa mai mea. Oa mai tūranga mea. A le tali le la watu ia uto. Ata mamai nei la tali le la watu. A whaila ele aise me tau o se miliona poloketi. Ele ai alang ko ngadunga whaia. Ia wala. O whaitu e vai e laiti, vai laiti au tau polo tamit sa vai. Sorry. Ion mga kuwai is kami whai polo rin ya. Ioi. Ai lang ora sa ona tala. Sa ona tala. Ioi. Aua tu te mai so na la lafo tala. But you got to ask yourself first. Fesili mo mua pe yoe te fua luma fua tua a oli au mai atu fesili na la avese atu la ploketi matu a o ame fa tu o matu o tamau o le tumalo. Tamau le tumalo se mau mea tu te o fai. Ta atia le ploketi i le o le afai matai tai fono na te posia o ala me e posia o la ngaruanga na ta protect me ia. Pe afai ai al fesili le. A fai o tau fesili po ala tu me fai a fai o la avese me ploketi moto. A o ala ko me la fai. Pe a fai le se ploketi ia. Se falta la ia. Se o falta la ia o tau ia. Matua vai tele sole to ma fo fause. Qua vai ia. Matua vai ia. Io. Tatia ia le fatu tu ile tu sa mo tasi e anna le ploketi. But o le fesili, a whaila o le ale matua i auto, o lea. Pe ana whapele ai se poloketi lea. Longo winga lai. Siri pea koe whafoi le wai lenko, pauale me mo iko ngā ruanga o lea foi, ngā poloketi. Ai whai auto. Ana tau o mai nei whape o le tau a foi, o le tau, o le kola, o ai si mea o tau ina forfora. Tu te loa i se temi e tu te ele mwhai na tu fina whapea. Aisia, langa foi e tu whai au tau tupe. Ele whapea o ini ni fono whawai e ape ele amau te tu whai e fono whawai. E whai mai ai o tau tu tonu o tau ofisa. I lau tau pūlenga, whaile tau pēlenga, e whaile koula, e whai ele a, e whaile a. E pūle mai au tau. E whai au tau, e whai ele malo. O tau lola le se senga mea. Lea me to te le ola whetu una iai. Lea me le fua i luma fua i pua. Whai me whe o tau tangata o wina.
me foto tangata o ina lele vai aso le tua vai ma moto le tofa a mata mai ia sailele moto le tofa ai fuana moto ele anga le motive e fatino ai una mafofonga se le motive se ele anga dirty ele io awa ana sao te lope an fa pe o ton tangata sao mama mau tu mafofo oh well we are just in opposition o la towi o le runninga le malo. So what we should do, you just listen and submit. Eala, esa. Pe ana fa pe ni tangata to te mana fa melo ngalu fa tasi. Matau si filemu. O na filemu ai, olha. Just listen and submit. Le fa longoa mausita ia ile mea wa watu le malo. Anong pongoto to te le fia nofo le. To te langa mai me fai me o le function o le sulfa inga o mato function. Io ai tali mai la se o to la ofisili le fai ana le ai nei se poloketi miliona. O le ai lan tonga duenga. O le ai lan tonga duenga. Wa le mele o to complain le lo mai. A fai tu te muse a mai a mato le me o ala me al fai pule la fai. Tu fa utala o tu. Ai au fat nei la miliona le maunga duenga au to. O le tai fono. It's just a part of it. O le 15% i le mele. A o le au te lenga ato le ngarue ina. Te le ngarue nga fai pule fai ilona i tumaro. Eo. O lau fe au e te sauru teimio le fono tu le mai le fai pule. O le matu tumalo o lo tu la i lei. O lo tu langa lei ia le matu poloketi. O lo le lei me umar fasosoa ia ale lima lufi le lei ia le matu te telefono. Wala ia. Wa fai le fa pe kai fongo ra kali oko sa ko presented ko tu malo i. Se un alwa ngara na fai. Ta pena le tele o mea. Io e te sau e present oe you are a presenter. Io e te sau e present ia tu malo. Ele fa pe sa te telefono la te telefono ngata ia te telefono ia ale miliona io. A oe fai atole fe o orta molata. E te sau i fai te tulu ma io mata matu TV ia te oe. Ai a fa penale ele lo ma fa foma fa pe o eta to io. Si le ai ele fa penale fa ngore mea. Le ai o tala mose. O tala ale fata in loa mose ya mose. Ave ile nu. Ave ile nu to finga. Fa ngo fia ila nga wenga as a leader. Yo wala. Esa. Pete le lo fona talo tu spaya. O le fesoa ni tele le ta ma o to mose ya mose. Mose. Se mena tu puelo ma yo lo fai abito tasi nga wenga. Mena tu puai lo sai ia tu o lo tam fai to tasi o ene. Pasa fua nga wenga ile nu tele mo tanga to le nu yo la tu te so ni ya te o. Wala. E sa la pese. Lena fai pule. E tele ya la tu fa pete te fa o ma me ton o fai pule ata mai. Pa soa. Tanga to le tu malo. Heti ele me male pa wala me fai. Supervise. Yo. Mas ta pena te sa welo present selo tu malo luman. Ai o te me to silva le po ala to me la fai pa fa pele ba 2 miliona e auto. Se vale vai te. Ai ana fanela le 100 miliona. Pa wala le men ko ke me fai o kom fai pule. Se kali me la sis. Se kali me la sis pa fa pese selo quale le fai.
leo o tau fai mai o tau sai fai mai la men kofi ma to fai pule ale e se tanga tare to mana fai ta telefon vai mole no fole leio la tunu mole no submit falongo submit and wait until the right time is come for you. Till the right time is coming for you. As for now, you just keep the mouth shut. Okay. And submit. Usitai me ufai tuene malo. O ina ma wan file mo. O ina e ma waile no folile. Ko le asito o ono tau fia. Yoe. E pa wale me ilangat mo le ono i fai se fe ausis. Yoe. Ai ono malie o so ono na te lole meole e vai nei le i tang te halu lo ono te vai i wau le ulu a pa la wau na piliki e no ma fofo ia ma te wa uma fa se to ai da le pa le wau i ia po le pa la lo ia la e monia o tale le fai atu e mena e mau mo tata ono ia ono malie e o so na ono i fai se fe au ale se fe au vai o se fe au mamau sis e no taro fatu la ia o po le lofa le fai atu ia le se le tala o lo tam fai atu o po le lofa le o lo tam fai atu i lo tatu i le tatu ia mo le tatu au pa fonga o le yesu e fai malata mai me uma fai malata mai fai mal poto o ni e falongo tuala e oso e fua tatau fua tatau aua le pa o moso e iei le to ino le matunu o le ngao le na pa o moso aua falongo tua oso falongo tuoso na aua tu te tau mawhai e twisti le mele i tusi plai le wa matu a fesili i anga vaa a fet neila le anga vaa tate o le number one anga vaa le tau sa iliatu o le whamaoni o ia o tau le whamaoni o ia o le whamaoni stui o ia o le whamaoni limoni fesili ia o ia te oi a whai o anga vaa le tuli roa atu e whainga maro o lea trust me e o fo ye tangata le fast ele yai lo le melia ele fa mauni lo e vesi mon ya lo tala le anga o le vaenga o lo tula i mai i le taimile nei o le vaenga o lo tau mawhai e whai mea tonu mo le atu o te lo fo ye yar a mawatan tale fa mauni tonu le fast a vesi ai ia tangata i loa atu e whalata le whamaoni le fast e avese e mo ia isia langa o le matu tilo le ma le matu wa ai i le tai o lana ka peneta ma i lato uma ia orina fai malie o tatu fai ba o to te tau fai langa me matu fitangisi lungo penga te fai langa langa o whaupunga le whaupuai. Auto por kalame e whai merunga i. E ko kia mai kio e. E wha ai loa tua ia Samoa. O tau ni tangata. E li whia ngai ma matua tanu whanau mai. Vai le tō whama mau. Matua vai la. E a fuesia. Lenga e tasi tangata le controlling auto. The one and only person who controlled all of you. And that is your problem. That is your problem. You let one person and only person to control all of you. And that's a huge whawhitauri. Whawhitauri po ele se popo. Ta ilo foi le kanisa, ta ilo foi le AIDS.
Io tu sale lei er fa fitau bina. O le tai o tou e tangata. Wale ai se vai fo o lona fina ngalo e tai e o tou. Ma le meo fa mai o lea. Le loto leanga. E uma iai tui, e uma iai vai la au, e uma iai fuala au. E te oti a ma fa mai lea o le loto leanga. Loto ele e lea, loto pala pala. Na no tau mai ma challenge le malo au tau mana nao e tau se file mu. O e tau se file mu. E tau se vaenga malo. E tau se obsession. O le malo ai e de pisi. La tu ma fau e create me run na le malo. A auto mena ni ta auto obsession. Auto e ele ki ma tsala o file mu o se tnu. E a fu e le file mu. O a me o avatu. Ui ele na, a nga ele na. Ai aua tinga na fai to le me fe me o matu su fainga. Na toa mai e tau sa ili ni me tu te suru fai ai. O lona winga o to mena tu fate o le ai. To te le tau sa ili ni suru fainga. O lo tau suru fainga. O lo tau submit i mea o fai to le malo fanga yo ye le. Io e. Alo ponga o le anga o le melia. E le fai e for you hardly submit. You hardly submit yourself. Isia. Langa ele le roto. Io e. A le wo fai atu. Le o to fai ina fa lua. Fa tolu. To ti to fai ina fo. Unless e sui la to strategy. O le strategy mo mua e ro fai o to sa mo. Listen and submit. Io e. Just listen and submit. Ia ona. E sa o la pisi se tala. E sa o pisi se tala le fai atu. Io e. O ina tonu ala tunu ue. E te tau o no tatu waba ai le le iai manitutoa. Aua ne fa se ina i tatu i mea ia fio e o mai i ra wanga i lunga. Ma so ona talafo mai lunga. O penga te whailangi. A o sa moa fo i whawhongwhonga. Tau te malama lo i mea nei ma tu te whaasoa tuai. Mai maute mi tu te whalongolongo ai i whetangisi a tangata nei. O le whetangisi a tangata ua o lo tau a patare fia fiola. Ioi. Tangata fo le na le pau e se ama le waa tau a pataro fa penei tau waru fa penei lima. E leilo a winga na o tangata fiola. Ioi. Winga na o tangata fiola. E su e solo a vanoa. E watu lea mea ua poloka mai, o so i. Ai ana o to submit. Ua tele a vanoa e talai mo o to. Mo ia o tana le fai atu. Ioi. Hai tu te mumusu. E to te mumusu to te usita ia le ua fai mo tu te ta. Le au na le ie. Ina ulu fale mai ai le tia fio ro wali. Ioi. Mene mo o to. E whaau fale o tau to te tai Samoa, pe au tau tama matenya lele. Ioi. Ai au tau te nau tā. Vai nau tā le utau le loa le tu malo fale a lili. O tau le loa fale a lili i toa nau tā. O upu ale atunu. E mau ale ta longo le kilkiti Samoa. E te nau tā loa. E te pele olo. E te le pele sapo, e te le pele murumu, e te pioe, e te pele olo. Langa foi olo ava vau te tā. Ia, e ka fiki ei olo, le ke kua luma. Ia, talo sia o ururu ama tā po lau i lo fina ngalo se tala olo tau fai atu. Eisi mea. E le pea ono tau sila fia. Le atu te tau langi ma ami le atu ua ma i mau le 1.5 millions le na fai ele forensic audit. Le u fai ele forensic. Vai le vai o tau le tula i mai. Le ua tari fai tau le tamai tai pare mia, le sa fai pare mia Samoa.
i le whaalinga na o mai i lunga o le talamua, e fua i lea, e a ngai pe te te, i le au mainga e te maita i Minista o tupe, le sunga i le mulpola. I le lua se lau 5 miliona, le ana ave, i le vaenga i le malo tausi, whanga yo i le te milea. Whao popo i ai e o i le tupe, na au mai i le malore i le te mine, o le ale tupe. Fia, 5 se lau maleono. Ioi, 5 se lau maleono pe 5 maleono, 5 miliona. I so to va ia tu ia no pesa ola u numera le tu se sela numera le tafa ia tu na e o le tupe o le afo emergency budget le na faunga le mai le fea le ave le afo le fast ave fea e fa o popo le tupe le na faunga fia mema la tu vanga e mo le malo tosi e fa tino inga lu fa le malo le o ave fa tasia ma tupe na faunga le time o le SOE le time o le snap election ina uma le parota fo i mai e o mai to e tasile vai aso le to toyo le tupelea fia 250 meals ia fa tai fa tupu 56 million no winga afa popola e to se lau mano to se lau mo tupu miliona ai to te tilo la o to le fair enough for le penga malo le o fa popo fa tasima tupele na fa nga ile ai ave ele fa pe ona tia le tolu le 5 ono le ave fa tasi uma e ave il su tu se to esa ili mai io e audit ane also fo i to mai tai ta mai le ai na fa na sa o ale la to io e a fu le an fa pe e fu ina fa pe le no fo le ai sia le nga fo e sa o me fa tu ni malo ele fa pe o ave ile audit nga o le na le lu se na mas fu le ai o le foi audit le tupe na fa au nga ile taimi o le fa tutua ile tua sa mo tasi le taimi le nei na mo wat to se lau male no to se lau something 300 something to manino na me pe ale o tau ina mata i le fiona le safa pito e tali fai tau o langa foi o le mentality na o le opposition e le mawhai na nofo i lalo ma toe vava ai ma ioi mea nei loe mamor tangata e guilty conscious i ona guilty conscious e le nofo le lei e le nofo le na ma aia e afia me ua latulunga me le lunga taramua o so fo e tani fai tau fa matala le o le tangata e monim tantonuina tati e fa pena ioe tati e fa pena ioe ai mo to ia le hita pipi e me certo fale lungo ioe tati e le hita pipi ato ila to ane fai mo la to mosa lunga o penga ta fai langi telo taimi ia le o fai atu le o fai atu ioe o ane e saili ma au atu te fai mai fa pena ua mai mau le tasi tisi just wait your moment e ai le taimi faasau ai fafo o le tatu forensic audit masalo po le tolu i le fa'avaiaso ioe e lē lai titi le galuega ona fai mai faapea le mafiafia o le audit lena mai forensic audit ioe e fesiligia ai fo'i latou na taunuu momo mai ai le mea fesiligia ai fo'i ioe la mena le ta'afaina taunuu mai a'o ke topa le last year la mena laina le ave fafo la mena le fa'ailoa ina right after the Telkom fono lena fai wa pe uma ina lena fofua fa'alau le results lea ina ua uma le fono peitai uma lava le fono
tapena ma le malanga a le fast len sau nei. Ai oso e fia me lunga i siaro. Mi te le vaenga lea. O mai e lalo nei ia mātou California. Whātu a tau wa ai ni ata mā lia i lalo i California. Ina ua to e o le malanga le fast e o i lunga i Missouri. Well, let me go back to it. E ni tale kaku koe tala no i mea. E o malanga ai no nofo isi na no nofo. Ai maua e ai. E le o yese mau poponga le au malanga na mai. E iai tangata na mai le malanga i nei. A o lo o fuli e tui le patua. O le ri pare mia o lo tula e matini. Na fuafua tu i nei. E le pape na fuafua mai e sa mua whatever time na la tu na amatai. A pi o i nei. I Amerika na reveal lai. O i nei amatu California na reveal lai le tau mui mui o tangata. A tau mui mui. Ngalo i tangata na mui mui a. I le whaife au malonu to lua. O tua ngani o le to lua o le li pare mia. Ioi. Se ser tangata na mui mui ai. Vai na tatui. A matatu nei a matou na malo tele. Ioi. Au tangata la o malanga fasile no mai. O i o le na fatatali atu le forensic audit e tauna lau le taimi tonu le. Ai o mailo nei ma. Ioi. O i na matou masalo mia ai. E o te mana tua le matou tona i muli ai le hole le rotu le i le malama. Na pai ele tala siri o tapuala. Le tatu whainga malo. O iai se me o tupu. O iai se me o whaletu. Ai tua i lunga le na tali i le matu tona i lea. Le telinga ia Masina Lupe. Masina Lupe na tali mai le au malanga. Tapuala le se me tumu matu whalfani. Without knowing. E pongi sa foi Masina Lupe. What was going on? Matua i pongi sa foi le fai pule. Na te le loa palunga le fai fafo. Ioi. Na o mai a te sema. O vema te sema o atu i nei le umia na atu i nei. Ioi. Ai sauro maritala. O atu leo just before the Christmas. Tam fai e loka le la uli le mari atua. Ele yo mai neta matai parmia. Me ia e lungai siero lele sao isaina. Fo isao mai ai senya le ia Samoa ai fo ia ni New Zealand. I le final route. Le final route sile na ale malanga ale fast o New Zealand. Nga mita ina matamitai pale mia. Pe o ina na ngiangia te tele mai loa. Olo o iai ni mea olo tulai mai. Ele i umi lava a sauretala. E loa ele ngalo ya tia. Le vala au mai ya. La mu le po vala au mai le failo tusi. Vala au mai failo tusi te le levo le po. Me uso. Ta o tu pe ta o na esi la fia. Patu le. Le wo mai tata ave le fionga le lipa le mia loka. Fatu ea. Sule mo momoro ta fatu sole. Fafong mai le sule le o fai nei mali. Fai nei mali minsta o soifua maloloina. Io. Uso no vala au atu ai ta watu. Longo atu otu. E ele mele anga le o fai nei. Sili atu pola. O mai leo. Ile pole ke wisi masisole. Pole vai pole sili. Ole aso before the Christmas Eve. Yo. O mai leo ave sunga ile. It was sad. Yo. Mane manatua o levo na fai pale mia te milia.
ua lango a tili ai Samoa lana taʻitaʻiga peitaʻi o ina iloa i tule epa mafia me ua avea lo la faufau i mea leaga i lea tamaliʻi o le atunuu na a tili fuli ai le atunuu o ina a tili ai ona fuli le atunuu e tusa lava la po le ana malamalama o tui le epa mafia me ma latou uma e faamatala mai le talitonuga sesē o Samoa leai o le atua o Samoa ioe afai ua o ese ai nisi i le talitonuga lea na o latou aia o tagata e mulimuli ia tui le epa mulimuli ia fia me the majority of Samoa outou ia tu te fai mai le majority side fast o tagata na no ia fia me palota ia fia me o tagata o le fast tagata na palota tuto tasi o tagata o le fast ia manino mena ioe ia manino mea ia lau tu faafofoga te io saʻi mea si o Samuele o tuena ma le laina ia le tala le ua salalau i luga o pega tafailagi lena ave sesē le tatou atunuu o le mea o le child abuse i le o se child abuse le mea lena sau o le tinā o le tinā nofotane lea na saisai ma oti ma faaogā le selaulu ma sasa lima o le tina e lē o se teni titi o le tinā o le nofotane i totonu o se nuu totonu o le faleaana tonu isi taimi ona o leua ia te uma information ioe ae tuu seʻi muamua mai Samoa ia ona faatule o se taʻitatala ae lē o se tamaitiiti e lē o se teni titi na saisai faapea ma sasa ma faaaogā le selaulu o le tinā nofotane i totonu o le aiga i totonu ioe o se nuu e latalata i le malae vaalele a o le tinā ia o se nuu e alu atu i sagagalua i totonu o se nuu o sagagalua fea mea iai ia leai sagagatolu o le nuu o le sagagatolu na i ai le tinā mo avese ena mafauafauga foi le faapea tatou se teni titi na fasi e sona tinā leai o le tinā nofotane ioe na faaolima i ai aiga o le toʻalua o lea tamaitaʻi ia po ai lava o ina ia o lona uiga tatou te na ua i lima o leoleo te leoleo la te minei po ua maua i latou ea pe maua i luga ia o te musu tu atu luga i le ata i luga o le tatou laga i le seata matagofie na ua outou matamata i ai outou na ua outou maimoina na ua outou matamata i ai ia o lenā ioe ae lē o se teni titi e lē o se teni e foi le laga o lena taumate uma o se tama se tinā na fasi faapena ai lou talitonuga e lē o se tinā e lē faapena se fasiga e lē oo faapena se fasiga o se tama se tinā Samoa atonu ai se taimi faapena ai ao lou le talitonuga
tion sai mai asi ia vai mena e fetui sa mo e fema on sai mai mana ia o tatou news le usau mana ia o tatou news le usau sa mo lautou whafonga le ua mai le latest o le whamasinonga le whatoa tari nei atu telefoni le ua mai le latest news mai le whamasinonga a le sui pale mia ia ma le a le sui pale mia ia ma le afoi ma le faipule tuiloma le ua mau mai tala o tau mana tua sa mo le nta ua le ngo na mulau ulu to te sile fia le nta ua le ngo le suafa na mulau ulu na mana o mia mai e le afoi e le whamasinonga e aru atu na mulau ulu sami le ota e faisa na whamatalanga au lela ua maua mai o le faipule lea na manatu o le lato mori mau lea a lela o testify ia na mulau ulu le iloa i se mea o mea uma ia le uta ua na fai uma e le faipule o vai maunga lona tolu tau whaafonga tama lela ua ia e iei le tangata e au na tau wai whangu i oe si o tatou wawa ai o le latest na le ua mai o namulau ulu le sa whapea o le latou wafoi o le latou mori mau sili lea o le latou mori mau mata upu tupe lea ua whaamanino mai e le iloa e namulau ulu se mea o mea uma na fai na whaatino ina uma e le sunga i le faipule o vai mau tolu tele se tala i langa rau tanu mai ia le tatou malo i le nei vaenga o le fiafi ia afio maia lau fionga i le lupe whalele o nu o fio anga me kalesia lau sunga i le tau ili pei tau ili ia malor folau manuia malor le soifua lau le lei malor le whatuatoa malor le pale malor sui malo si fe au mga luenga ia lea ua patauina mai ia le tatou i le nei vaenga o le fiafi le avanoa ia e faeva le tofa a wasa mo fa fonga ia ma amatadi ai le tatou tua mo ne fiafi man faro malo sa mo sunga fonga le kalame ia le sunga to lepa ia o pa ia lasi mo ia mo sai le koyo o iai o uma un ka oko au sa lo ia ai un manga kulea ia ka ke kau fai fa malo ma pakia le nganga ole anga le lei o le kako tapa au sili i lo soifua ia ai me se kulaga foi le o lo foi mua foi nga ruenga o nge yaso ia le au momori mai lo soifua wa ka ko ingo le tulu malo ka wakai malo fa malos ya malo le umsa
ya o le nganga ka ua le ngi yaso ma wai ka felo inga ya ai o lo ma ngai ka ya ba ko ngai langi le lei me uma ya susuru le la ya o le ese lo wao se makangi po savili ya manatu foi ya lo sanga le mule le ngofo inga kulanga o le lo le tunu ui il ma ko foi community Brisbane Australia il ngei vai kau ngai yaso ya ai manatu foi ya o la o lo fa penga foi ko pikungu i kulanga o ia vai ngai ese ya o le nganga le ma le lo fa lalo le sunga tu le ma lo fa tai na wa e papa mai ma patal fa mai le nu o te fa maru atu sa moa i le minute wal se la u failona ele o vai maunga tolu o vai maunga tolu o le fai pule o fale ata tolu o le fale ata fa maru atu langa pe o ta excited la very news was out ia o lua fesasi atu in mai ngo o tu malo a le fai pule o le tu malo fale ata tolu o ia le na le o mau mai tala ia sana fatino ina uma ia fataunga ia ai tu wai o fai pule la le nentu e mori mau i le HRPP o ia mori mau ina se lau miliona o no winga la ia si tatu tataria langa o telefoni lento whanongo mai o tangi ia o nafto ato me tato news io e fōrava ia o fionga i le ia i lau sunga i le suafa sunga le matua pi e o ngā fuila simta pule langa o le te tau mai ia o lea ua le lorta a matai i lea sau sila faa le mafau i le mata o pulea i le mali lie o pati se lua po tangata e to lua e ave tua le latangi ia sui o faa lili le tui loma ia o tama faa nau e faa me melo i ele tu malo o le tui loma ma le tui lupe ua mali lie faa tasi i la ua e ave tua le latangi e ave tua le lamta upu peitai ua oso faa lava i tu le epa ma le vaenga faa ufai ele ioe tama fai ia lela na fai ai le loia a le tama ita i ea foi oso fa lava i le oso tama ita i o uni unasa i sa e tu mo se fai mangalo i tau mo fai pule ia ma le tama o tuiloma buku loma lela o pe fodinga mai to e fai tatu i loma o le sui rita pipi ma lana vai fai tamu e i lunga rao lea o le watu o le HRPP ma le lato mori mau o le lato mori mau na mulau ulu sa miliota i o ia e mori mau wina le tupe lea se lau afe se fai sau fa ai iai fa le mafau i winga o nemea malo kurepa e mangingo ma ka ua le kulanga le ka upule ua sa ngo ia o le nganga ia kulanga fo i ka ko ma ka fai oi ia o kirikilo i kuelua ma kirikilo po a kong winga ngai mea ia ai fo se ka ko sao e ma fai e un ka ko so swami ia mo mori fo se si ku e le over ia ia po o lo fai nga ma ke ia e ka nga kai kulanga le vaenga ia ka ke so swami le i vaenga le ai besar kulanga fo ka ua kirikilo fa ma fo fau ia i kulanga ia vaenga o le mo mo ko lo pulo kulanga o kamadi ia le tunu ta fai o le ua ma o se la fai lo inga ma mali lie i kulanga e fakingo le fai ngo fie ma le me mongi ma le me le kau nga fai fa ma i ma wai kaimi ia ma le energy o le ko so lo winga la o se maka upuka ua ngal me mo mua nga o le me lua le afifi kongu i o le kau mawhai fo i lea o le ki Apollo. Ia, po o lesi ku, po kai fo i o le ku o le tapipi. Ia, mesel ko inga lea e wha olo a kau a ma kau mawhai e whau. Ia, treasons po fo ua le malo. O lo kau mawhai pe a inga ia ka fale lava ma fau faunga o ka ngaka. O lo o pipi i ai malango lango. I ku langa o ia vai vainga whapengei.
ia mangai fo ngai a mionga po ngi behaviors fa sori kula fongo ma le kala fe ngai kulanga fo le o le fa fe ngai o kangaka o ngai o langa o lo fai ai ma lama le lei i le mea ko singo le file mu ma la me tonu pe o ma fai aku o le kele o mea o kupu ngai lima kausanga nga uma ku ngai o mai lava il kaimingin o lo filo ai ma filo ngia le ki Apollo piko silio ko fainga ka o le mele o le afungi fa ma wo lunga mal mga okele ia mal mga o i le power ia mal fi ngau fo le ai ma wa lalo isi kanaka o ambio nga ia manga la ve lalo me ia ka kalango ai pe o mai fo i ka uasao e whaasingo i kūranga fwoi leo a fianga mā mionga o lo a fi ko kongo mea ia wa aia ma whaalongolongo i le tunu ia kau fwoi ma le tunu ka lofa kau ma Samoa ai ke ofo le ma whainga o ngo sai o ngika ngaka Samoa i kūranga o le mōri mauinga pēa o le nei evil behavior po ngei koe ngā behavior wa pēa a mionga ngai ya mionga wa pe ngai longa winga ya e ko pulo fo kanga ko la tulu o ngaia e mawalunga le la ko fa alo mai le over ai i se kulanga fo le e o so ni mai kai kon kanga ka ma o e fa kingo ni ya fo ngai ya mio le kala fo mai a le nganga bo mua ngai kulanga o kamali i le o mali li ai o luwa fa o so songa ki Apollo e kau mawhai lawa, inga ia ka whale ma whau ma whinga ngalo o ngei ka maliin, inga ia whaakingor ki Apollo, e whaavevesi e pēa le mea o loo ngau pēa ia le ngei koi inga, e a fu ngei kulou lawa suafa, kulou suafa, ia e langa e whainga kākele, ia o suri fo, ia kau fo, ia i ngei fo i ka ngaka. Madira. Ki kulanga o ngafa ma feu so inga o ngafa me va penga e kaua iai Samoa le inga akoa ia ai o ala wa suri fa ko mai pe o sala lau e Samoa akoa ia mai si le fia le ko ngu so Samoa le ngafa ko mai pe me fo ngai le ngo fa ngo ma fa i keke la kalango langa o ele a ka ngaka ia e so o Samoa sa e ma sifo ia o lo iai le lava le pi kanga o ngafa i kulanga o le ulu o le mido i o le siusiu so longa winga ka ke fai ke makalofa iai ai pe le nganga ia le mabodi pe o ka kosao lar ka kosao kilo ianga ma mionga akanga ola le fikaui ia mafale nga mea i ko kongo se mea i kau mafai o fai nga malo fai nga ainga fai nga auloku po ala o ako nga mea e filo ia le afogei ele aulo malkikangia e filo ai e good and evil so sko nga mergela langi so kalangola fal mafau ya ko pulo ko inga le o mali li fa mele a o le ko face fa sa nga i malki Apollo karo sia ia mangu malor kulanga foi le o le la finga ngalo ya o le ala fo i nga ko nga ki Apollo apenga le kadia ai fa kingo per me kau fai o afonge o vaenga ia le e afonge e fa mama fo ere ka ko kalongo wa po fe me ere ka kalongo ka ko fo i mai la wat kalongo i ngol me ka o le good and bad politics ya ka ngaka ia involve vai le ale ngo vesi la tu mai ai mai mau foi o ia le lei foi anga le singoangi ka ngaka ale a fanga le fa kingo por kiki le me por kiki danga fango le se me ka kalango ye ya o kawa fo lan bele le ka ko lo ko va au le ka ngaka ele o va fanga le fa pe ni va ai ongo la ve ai ko kongo ngi be fo le e file mbu ai se ko ngu ma se fainga malo po se fainga ainga ai fa fe kai fo ia la ko le fa ves sa se o ke le ka ko news ma ke le ka la ka ko ai ai pa wan be ka ya o se o fi sa mo
le moni le ia oi e taipe ia me fole le gossip ale ngi se gossip pon matua po ta ngila lo langi ka ki ai Absolutely. e ta ua foi la ia le langa o nei tangata e le ngata ina i loa ai o la tu vava ai PCM ta tu mafau Pawan me kawa au kai ile o ngasami le inga i whapangiwa i kaku kangaka inga ia awa lava nge i maua se kaimi o sesi e ongo mawhaki ai pe alofa pe ingo awan vai mau whal kaimi o le ka alonga le whailunga al porkiki lea o le ka alonga o le whaade i wha mau mangai a whai leu kakalongo e kakolo ai wha o pai mara whai e le aila se me kau ke fisonga vevese fua le au ka ko loa ia kangaka le fa sa e mar kangaka le ansa so longo wingala ia e kau ke anga po le ande vai kwa dia di mai o ia ia e langa mai ia awa ole purpose a ko ingan ngai ia se ka ngope i le kulea ole purpose a ko oi pe manga oi fa le anga se mea is to destroy longo winga e kele manga o ia happen ia ka ngu ai o le a fi ai ia le aim ia pole ango a fale a ko le mele a le o ngai fi ngau o le kulanga fole le ke manga o inga ia fa se inga ka ngaka i kulanga o kala makaka i kulanga o lako langona fole an basiar kulanga fole ole kau mawhai inga ia momori wha makalanga inga ia lango ai lau mau. So longo winga la befalanga e a fo ngai e a lapa ka ia ku fo i lesi sajo whainga malole ku mai ngai. Ia makua i wha amaka le lei mau walanga ka ua le fi ngau. Ia e ka ua ia le ruaku o mo meo o au. Alae sau ia a sau pomu e le whakau le au ma le pomu wai ngaule a pare pomu e kwa i palale au a ruaku le au a le ingi be sau e a whoge e counter ai le mele alo ia nengai manga iai ia makahala mai ama kukua ai mai le uri lea ai aua ngai mai maua foi ese kaimi o le malo whapea e whaalongo ai isinga ioka se kasi pa se kala lefa yaku because it's all politics ya ai o kulanga yo le misa o porkiki labor porkiki leanga ya ia kau fai ai uma makakawa ale lua ya ai kaua la vai ngale pa wan me kaua focus pea ile implementation ia por fucking ngonga o mea ua ka oko wha vai o malo awa i mai mau swasa kai mi wha longo mai fua the opposition wai kulanga vai ngai e whai walanga vai manguai whai ale mea le umanga set up ya ma wha kingo lo ya ai kumarosi mai ai protect pea ma kau bo whai pea ya ma ngai ale pisa mai o ma pisa ma mau mai au wha malanga le kau whai le mea so wa fo wole le se wa ama i maulo ele energy ya wa kwedea le vivesi o fanga malo ole energy kaunga o kanga kai kaunga alu le energy o kanga kai ele le ka koule ka poi ia awange kauke fakaria ka ko me fa ye wa fo wole ko ya ngala o dilo fa ye inga Pauale me kau ki karo sia ma kalo ma fau kua i malo concentrate i lau mea la fai concentrate lau mea la fai awa ngai ba i bawa se mi ngoke a se kasi ko ki wha longo e for the opposition because it's all gone oma pauale me la e fau mai o le fau winga o ngi mea e a vea ma mea e vai manguai i whai ngā malo ai elese koe ma fau nga me fa pe ko fe ingal fast focus lo le mela on the table ya ma kau bo fai fo i kali malo si mai me ngai fa ko la uri le ma fo kai do o me ngai fe kai la ka pa le yo kali la uri le kali mai ia fa malo si mai la ka pa wa ka ko le ka pa
ya ka ko nga yan will energy misa bala wali le ya I focus pele ya fai pule mar fai ngamalo inga ya fakingo mai pa wandea fakingo le lei mar ko mara kamai ya mare afo gei mare ka bo fai inga ya lavar ko fa mar fa ka ngai kwa ka kala ko awangi ngai afo gei ngai ngofo sesi basi ko fa mas fa ka ngai de ka kala mo kwa kala ne nga kai ya ale nga so le fo le ka po le kai bi ngai ya pe o sangwa ele la chichi issue sia ta chano yai Maria ele la chichi langa o lewa involved le tunu atoa Mari so po la lava le ale me anga yai yai vo tato pitola au fai yai tato pitola au fai pe fa le mafau pe fa le tino pe fa le nganga manino ai yai tato pitola au fai o tato pitola leo fai tau matu ari kole au mai tala mua leo se tūlanga le lei ia leana langa o leo whaonga le tapipi se tasi o latu fai pule fai ma latu witness a lea lat for mai he refused to testify a lea lai fai le fai mai le tala ale whaamsinu sili you have no right pe whakolu pe whawhangai whai me whapena lea la wa turn le mele tai au 10 o'clock in the morning ala winga o le tala e lai na pa i ele tala noa e moi ai o mata uma nei o Samoa le taimile nei Maria o mata uma o le atunu le i taimile nei po o fea tonu le mio tonu le tala no i tangata nei le ale me tau o le righteousness o le ale me tau o le amio tonu le fina wina le la e mai ile mea o le musu le na tu fa me fai mala tu lo ia e musu e testify o lo winga ia au le na te au mai o ngai o inga uma le secretary la tu vaina le fai pule o fale ata lon tolu o ia atoa le na fai ngai o inga le o lo winga ata fa le la o fai tau le tu ia e ono ia le tangata ono fai pui e mea ia la tailo ia se sa no ia la sa va i fa ma fa o le kulanga le ia e a fonge pe ya fa ya ko de wa maka o feala bale kai ia fa pa ko lo ke lo is kana ka le tunu u le sa pa anga fo i lai ku ma le wa maka ma la ko lo ia kulanga o le danger fo le o le dangerous o lo lango inga o le mea se so longo winga la ya le ala wa maka va ai ku e kulanga ia wa e de mo fai un kai ia ka wa ka mai e a fongi e malama le consequences po ku pa ku o me ko kopu pe a fai ke involve mai adu support se me ele se fa vai mai sori ku la fongo ya o le sa nga le me so longo winga la ya pe o fai aku ya o la ka o ko la vai ku langa foi le o ku la i mai o fai nga malo ai o ngi ngalo ya Samoa i ko kongo ai o le fa masingonga ale tunu o lo iai foi fa masingo lo loyal i le kule ko inga le nga sa ngofo mai fia ka sanga true so lo winga la ia makua ia fusu wa ai ala malo langa o kele isi o la iai fa masingo ele o kele ai o lo iai le ngumela o fa masingo makangaka o la fo ie ka o loi ko kongo le ofisa o la loyal lava ko inga ba la be fo nga la yonga o wa pulo ko inga maka wadu wa ka wo maka la ngoa nga fa singonga sometimes kelo kai le last 10 years le ko be se ngai me ya sa fo le fa inga lo fo ko inga fo le ma i fa singonga ma mai ka ia ngo wale wa maka nga le fa longo mai le kelo ka nga loyal ya nga ia i kulanga nga fa kongu nga valea le ava ko fai and all the purpose a ko tu le pa
pe ngo fa ku ke le o isi kai mia o ke fa so a kwai I lalo la po kala me uli masao so se makanga luenga le malo by the last 40-30 years ile kausanga yo mavai kalu mai nga pule fo I lava olo sa u le power a ko ai control ai ma fai me ka o au kalunga o reforms o le kele o afungi policies like run like operate ai le kele o makanga luenga le malo ai mai se a main makanga luenga le malo education health fa bisingonga ia male afungi male vaenga leo ngaruenga kele so o le fanga le first for o lai operate lalo o afunga yo kula fongo wo uma nga mai o nga reforms e fainga malo le kula I men nga vai ka longa winga la kilo I bombeo o afunga yo o kula fongo lai e afunga e fa kingo nga ruenga angama ka nga ruenga include me official leo so longa winga la ma fa official le la lo fa malu fo le la lo fa malu fa miskonga be ka justice o longo winga la o le be o le va o le vongos full pasenge o afonga yo o afonga kula fongo ye operator ngam ka ngadwenga o lai la lo le old reforms e ka fa ko ngale so se fa ngama lo la ku on ma kwale kala fe nga ya pe ku operator la lo o kula fongo o policies legislations ya ma mandates le sa fa vai le si ma fa ngama lo e a foi e ke le la ko nga luanga ko fai adjust I ai la ko e adjust I ai la ko men feso por la ko mangloki mal la ko nga bakau so e fai as fain kas fa nga malo aku fo le ko fai inga ia ko fai e a fo nge e relate la ko policy mal la ko nga bakau por la ko mandate anga I kula fongo le o mga reform le si vai nga sai o so o lesi foi me finga ka nga maua ole a foi como foi ali liu mai le loyalty o kanga ka finga luenga le sa operate la lo lesi fa malu o lesi fa malu ise malu fo so ya pe o ka ko wa kilo e vaenga le ai ko ai fa ma fo ia fai malu pe o ka ko fai ma ka ko sai langa so se be fo ele ma fai o nga edwa kula o langa ele relate by le relevance au ia policy ke la kuma o malo ma fo malo mindset I kula ma bele sa fakingo ele running fo yo nga vai me fo la ngai kaya so ele nga ka fo kai policies ma legislations ma isi vai al fa nga ka o la fo nga ole personal ole o ka ngaka fa nga renga so pe nga fa ya ko fa pe nga umale vai fa ba fa so nga fa fita audia so se me fo wa kupu ya ke waku e como fa adjust I lava le kai me como fa e momboli aku la fe aula ke ala kuma oe inga ia como fa fo nga le kau kafi ese ma kau fa ofi ko kongu o le mindset lawa wo umanga set ngaka mo ka sanga fia I kulanga vanga so la ve me ka la ko personal ia ma kulanga o le mandate ia ma kulanga fo le implementation fo le o fo le yo fucking ngonga nga dunga so o me nga le fa ka nge ma fa ka si fa ba lo nge fast power be ia ma kwa fa ma ai le kulanga le anu kai mi ngai ia prioritize pe o fa ya ko pe ka ka mo foi last week ia fa ka u ma lo ia kilo reforms nga ia ko ke le langa ese ma alai e ala lai fa la lava mai bela e wa ku la ko fa nga ma lo ma ku me ko fa ya kwa sa sai lunga ala lai wo le ka o ko mai o ka nga langa ese ai ko reform ko sui so it takes time. Salo lesi 10 years. Fai kula me per fasi lesi full kausanga lesi luas full kausanga. Ya o lesi o le afa o kausanga nga fai nga malo.
o le akilo ia kilo reforms le ia kala fe ngai male ofu le aku mala ko fa ofi la ko manifesto mala ko fo le anga vakau mo bangu lauti e ka u ke le vai ngai ka u ia vai ngai so fo le o le logic a ko nga fo gale o le mea ia ka ko fa ma fo ia vai ngai ia ai fo i pa wa bea ia ale le ia le a fo ngai kari mai e fa nga malo le ngai ku langa kilo ngai fa ma ai le sau o aki ngai e fa ma ka mo fai a ma ka mo fili wa ia swinga la sa ia ko ngo policies ma legislations ia o se mea ngai ka u la ka pe o fai aku o le arka ko ngau ia se mea ia sui mai le it takes time to find reforms o lesi ka usanga ko ai fai ele ia kala ngo ai reforms e ko ave fai ma ave ko kongole o le pare menge e le malo fo le wenge ia kala ngo inga ma pas ia awale ele wa kula ke o ko me ki o ku fai le anu le process so ka wala le onde ka ko mala le yai pa wan me pe o fai ku ke bige ia o lo ku lai mai per ki Apollo e ko fai ai por loka me uma la ye mar si angor ki Apollo o ngolea o lai fa boy moi i le loyalty on kamaia lai o ke le makanga runga le ngai o le fo ngai o onga fa singonga fa le mai le leo lai e ko yo ko kiki ala it will take another 10 years e ki lingi a ko ai le swamp ave ese ai le corruption i ka ngaka la sa yai i ka ngaka le sa loyo ile nga foi nga malo ya ma kafea ko ya ko nga manga ku foi le fa ku fa me lave male fo nge fo ua o se malo ya ya no ko ai manga me o lo ko le anga male fo nge male ko mo fai e fau mo me ko ngafiki inga ia vevesi ai le ku la fai ala ko ala ki nga ko ai finga lo le tunu so and I think that's another let's not purpose or por kiki ia fa vevesi ka uma ai pe o fa popo ku ale vai nga lo fionga ya la ka fai pe ti te la tum tau langa o i le pe interested in me tanga tau le tam fai mangingo polan me what is going on yes yeah ia ona e fa pi mera ia le ama ia lau la ainga fa o le tau o mea ia ta te tala no ia langa le ni ta mai mata pu ia o le lau fasini ia fa masino o ia nga le sangi le o ia nga sangi le la lo le mele ale lau ka kingo le witness o tata sa fai ma i oi ai musu e tala no ia e musu e fa matala ia sana sona finangalo e nga i menga sapina inga ia ai pe o ngeme uma o fai bore ma fo pau o talongo ma fo pau le la pe o le ngatala ina fa pe o ia sapina o nga uma o lana saini na fai na prepare uma el fai lo tusi limoni te manatuala ia pinpoint le tatara noa i le tua inga mionga le ia i le tua inga behavior le o whenga i leanga o lea ai ma whaatalitali le atunu e ma taitu le atunu aisia langa ua matua o lo pala isi tangata ua matua whaaleanga ina ia tamali anga o isi tangata e whapene ia whetoswai e whapene lava ia whetoswai solo o langona o tangata ia ma whapea tua ia lele malama o tangata o tatu atunu ina o whanunumi la whapea o wheni me o saini pesili atu o oianga saini lea ia o lau saini ia tatauranga tasi ai musu au lea la e mai ua whaitio ina e lona i tūmalo la le mea ua ia o e te ala tu nei sabai o fai o le mato i tūmalo e la tuat whai pule
ale walu mamao ai alu tam fai testify ma alu e mori mawinga le sela wafe langa le tisi tupele tu ai sela wafe tupele ua latu fai tawina ua molia ai ma latu wo tama fai o le amionga le tati tala noi o le amionga tele lo porata o ingata uta o le amionga le fai to ina le mana na vai fai le la ua manino le la uta tuta yao ai i lo ua te mana fai tau atu i adi korsina mai a fai o le paunga le pau mai e ia tanta e ono fatu pu i mele ya ia so fina ngalo so ma fo i mele e fo nge e pau ane ka ua ke o le ua o ka o ko mo mai ke le o me u fa ni mai ai e ka ke ka ria lupe o ka e o nga fai unga ka e o po plan me la o ye ai ka ka ngo i mo me o amionga mo me fai nga fo le pi o fa la kua ma ka mo fai fa sori ku la fo ye mangingo al nga ku la fo mangingo al nga vaenga e mangingo lo nga saminga le ka ke lo ai ka nga ka ele mo fai o nga o nga ese ma ka mo fai fa le anga se mea ma ka mo fai fa le anga se fai nga se kanaka sko kasi po se group ya po se fai nga malo ya ai ele mo fai nga kupu fu nga mea e ala nga kupu ya e fa ngau mai ai lalo ku langa o a fongi o polo kiki pi o ya ma ka mo fai inga ka mo fai fa le anga se kanaka se fai nga malo pe akala ngo sa o ai ku langa o behaviors o me o amionga po anga ele ke kupu se me fa penga e ala nga kupu langa ye de mafu anga ye anga wa fale ala yung fai inga i ka fai lava inga ia ave se maka le anga pe fa le anga se kanaka i ku langa wa anga ye ai a fai ola ka o ko mo di mau ke ya a ko mo me fanga le wa le nga o nga le manga o mo di mau e a fo ngai e a fo ngai kala mai lo finga ngalo nga i sengi le wa yo inga ya o ke le ala o nga samile ka o ko mel e ye de mafuanga so lo winga ya la ka ko ka dia lupe o mau ka pa wan be ka wo ia sa o makongu mai le sau o se fai unga alfa msingonga la fai i vaenga le ia maki kilo lo i a fo ngi o mea fo le fa maongi me fo evidence o lai mori mawinga ia kulanga fa maongi ma le fa maongi ai i kua o vaenga ia e fo i kalangoa in general laukele ia le ai ka oko mai falling or corruption ia makanga ka fo le o ka fo fa le anga fa nga malo po le ala vole le ko ngai ku o le sau wai le ku le ka fo attack mai inga ia a maka nga bawas ka ka sko kasi fa pa ur ko kasi wa ko in fa nga malo mal reputation a ko fa nga malo ia awang ingalo ya samo le pepes ako nga me la fai mai le siku so ele o le focus ako fo le kalu mai o fai inga fo le like ele o ko focus i se kulanga fo le o le kalango i political issues e fa pe ko mu ka upu fo le ka ua mo le manguia lo tele o ka ko nga ka le ai ka share focus la ia ngai ba le last 4 years al vaenga le a le siku o le ka mo fai su e pea ia kulanga fo le au ngi mea e o fa ko i lalo ska ka sko kasi a le kai po wai lava ya fa ko i lalo ko ai mar kulanga fa nga malo and that's the ole purpose a ko nga male anga fale nga ole fight my like ku ele o interested kulanga kalanga nga issues ele ko wa fa wala ko lo ele o ko interest la ku i kulanga fo le o sesi vaenga o le o fa ka u la ku issues so ku so le manga kula ai ole il ko inga malanga vaenga o la e alu sa mo le last 30 years le sa nga fa pele ai le ko fa mar fingalo o le tunu i kulanga fo le nga le io ama alu fai paloko a lo kwa se lengi fa kau i nga vai kau ole ile nga foi vai kau ile vai kai le ole nga foi marsi anga sai ai ile ngai ku sama losia o se lengi ya o kupe fa kau ai paroko o longa winga
asale ai ni interest o la ko kalangoa ni issues ele ngakala le kalangoa o ka palo ka Samoa ele ngavai kau imbang issues ia ai fa penga fula la ko ele kalangoa pawal me sa fai ele laiku o como foi family ku la fo le fa ka ngol palo ka ele ai amase ele alo ase se aka la au le menga le la o fai fa ka ngol palo ka le wa dia di mai aka o sui a ko le mindset ka ko ngaka so o le o mal malama ka ko ngaka issues o le ko interest fo le fa ka o se kupe o le ala le ko ngaka kupe le ngala ko fa alu le last two election le fa ya ingange ale o vai kwa le o vai kwa o le ko work so le ko me fa last 30 years last 30 years a fa longo le le ku kako mal malama le ku langa le ako kilo i le history ya o ngai ko o ma di e lo fingalo kilo le history o le history mai la wai le course fu ka sanga ku la mai fo laiku ele ai masesi ai pisa e fa masingo se issues i mele o palo pa wale me o le o e vai ka ngakai ba wai le me fa ka won ka kalo ma le fa pia sui longo winga le le kalango anga le issue se lengi e fa ka ua se lengi so ka ngaka la e provider kunga se lengi ma waile le kulanga ga va nga ilanga fanga palo ko o ka ngaka la manguya malo la la mele ka kupunge le last 10 years le wo le last 5 years ma le 10 years le wo la ka suko sa fa ya inga u fa luang fa ya inga fa ngor menga wa kwa le ko work la ma fu anga wala inga le ko work wo fa ka ua makala mo ka ngaka imbe ka o political issues wale ko fa ka ua ngaka kope ale foi lawa o makua i ko i lalo ida lua ko fa nga malo le wi waya kungo wale ko ku fa ka ngaka kope fa ka we palo ko ala wa ave sa or kope o fa so la ko so and that's a winning for le politics ele ba fa inga ele ma fai e kule epa mal e chapepi o ngala ko fai merga ang fa pela ko fai ngala ko fai le last 30 years ele kai fai inga ele ko fai inga de la mo la inga fai kai bo fai ka o le wa bawa ko el malo fo ia le mea le counter ai ko nga por kiki e fai inga instead o le kufor kupe ka ngaka kai ko kasi ave le kupe a ko o the community fa so ai inga mali kumaro so lo winga al sao ngal por kiki la nga manga o ika ko ngaka la le kai mi bo la le ka usanga sawe se si malanga ko nga por kiki fa penga ale o ke ko ngaka lu ful kasi o fa menga o kalango mai o kalango ko fas le la va ko miliona vai nga ka ulon por lo ke miliona makalo nga ke ia ilo e le chapepi marco ingale ya o mai fa va wele ko malo wal bele saka ko faia o kawa ngal menga be fa nga fa ko o le ale wa dia di mai ada le aka o le me fo le angai loa lava angai loa ka ke faia mele o le ua mata na nganai yes o le latu ngana le nganai o le aikia o la toan al fatino ina le o fai so po le lava to inga me alo ia o fatino ngalo da metau ta se ka pa imeri upu le langa tasile upu onga o telo o nei me uma mau lave e ono fa matala mai i lo le tatunga le pifila wo keisio le so tau te pa ai le lave o mea o taranoina e tasia le upu mfaina u fa matala nei o le tuition fo malo fo la so fina o le upu konga ngai ele se si upu makala so se si ai manga oe e a fo e se longa finga ngalo e manga o fa ko ilalo fa masingo mela fai even though for gale ki nganga ngai loa o mea de lei
ai bakua ifinga wa obelenga mali because ole nganga a koanga e a funga ole au a koanga ole ka longa ngi fa porkiki ole ko mo fai ia fau se me fa ko ilalo ai ka ngaka lai o sa o pese pingi pe ole sa nga ole kusa ole au a koanga me ka o porkiki e bakwa le ai a masava ngoa e ko mo fai e ma se vanga nga lava o fai la ka ngaka o fiu fai ele work ya fako ako ilaro pe madiu fo i wo madiu fako a uma ku le ngamba pe o mele yenye e le mo fai am fiko ilaro ngaka le se vanga wo uma ku ya o ngale ko kala mo fo le yeses ya male ko mo wangi ma fo ngo fa penga wa o me ngale kalo ye kar si ia ya o america mi ya o ka uma kiringi ma ese la woni le e fo malo e fo treason kau fai fau au wala pio i lalo le fa amalu fa porkiki inga ia kau mo fai fa vale ai ma fau ngo kangaka mo fa se yo la ko langonga ya ba makam kau fai ale bottom line ku aku le epa marka ko fa fonga ole upunga e fa nga inga ia fa ngofo ngofia maka mo fai fa ngofo ngofia in fa se ai ma fau ngo kangaka inga ia mawai au ele ngaka le mawai au ai mawai ai fa porkiki so lo movinga ole me akoanga aka va pefonga se mea ele la vea i lalo ole me ka ole angwa fale fa porkiki ele fai fa bengu ole ngoma ai langa e fai ar ka ngaka le ai e fia e fa kingo nga ruenga ia treasons fa porkiki langa fia e fai e wo masani ai ole fa fika ulila olo ye fo iska na ka vai o live muri ku ole danger nga me o finka nga olo kom fai ka fale iska nga ole upule ka fale le fo ye sawa la lo ku langa fo le fa fonga inga i kom fai fa se ka nga ka umai ku langa fo le physical psychologically and spiritually e fa ngai la upule ka fale fa sa mo e ke aru ka fale mama fa fonga ka nga ka mala ko longonga ma la ko nganga inga ma fai ka ri kongu ba de mele ai e fa ya mai ba i le fa nga ba le si upule nga fa nganga fo i ka po kala me last week o le fo ye me ka o delusional delusional nga ka longo winga wa ka mo fai fa i ka ri kongu ma mai ka nga ka o me mai ka nga ko ia e sa ma kongu ana nga ke no le ia ese so longo winga o sa nga me ka ko o sa ia pa war be fai per ka ko ki ke challenge nga ikulanga vaanga le ai pingi per tiu ke malo i fakingo be ya wa e fiwa e avau ale mai kwa ava ko la fa longo ba i malo fa nga ye ki ngai ngai fa la ko ai fai per me ko fai ai misa ka ko le fa fo ba le pa fai e banga oi ai afo ngai e misa ba ka upu ya ma fa dia le ku langa le anga fa le la ko me lai fai ya ako ngwe e afo ngai ko lai mana mai ya lai fai ya ka mai ole normalization of corruption ia po fainga pio o pe o fai masani ia o le ta tu te va ai I fi não o fai nei e ngana mai ia I lato I metono o la te fai po le left po le right normalization of corruption o normal tangata dele mele fai masani mele ola pio ai to sinna to mata ina to mata to watu ato ia a ole ai si e no fo mai lalo ma fa pe mai ia pe lo mata pula sole nei la ole mai ale tu langa fo le o fa tu por desi
Api ole e tau fai atu ale tala. E a fua le ale tupu le vesi, o ai le tupu ale vesi, o ai le mafu ai o na fai nei me. Ia le anga fai tatu nofo ma tusi le lima. Ai pei ole upu leo o vatua nei, normalization of corruption. Se ta fa soa ia i le mea lea. Ai se a u fai mamasani le mea ole peu o le corruption pese ma oi se matai ai tatu le temine. Na, de sini lewa, ale ukusa le umo ako ma il mele ka kalangoa ka fa soani. Ikula foi le como foi le e como foi ka fale ma fo nga ka inga I fa pe ka kan ko winga o le me sa o me le kalangoa ko ma fa nga yo me ka fai so o nga le ka o ko ai upule pe nga fa nga le normalization of corruption ia ka o langa lai o pe o se mo oi fo ngale fa pe la o me o mai nga ke fai ko fa makala kuma ia o le normal, that's a normal way of politics, of way of life or politics, no? Alanga ke lo le se o la way ke nga ka resi ku o mana malama so o lo winga la e pe ngo fai aku so le ko work nga ko nga fiki manga fen kusi o bo and sometimes ele ke mi le so le si ku kusinga ku sa kwai o por que ko inga le well, that's old politics bo le ko work that's old school. That's old school politics. Cái mình ya o lele o kwai maka alia maka ngaka va ai maka ngaka le ka fai normalize corruption in politics. Ele ko sawai la mau ko me ele ko sawai old school politics le fo le o le was sui a ko the face of politics. Me nga ka fa mangingo ko ingo. So it was sweet the face of politics. But now, ole wakako kalangoa, iku langa fo ngale ole modern face of politics. Ole ko fanganga le old school politics lenga e fanganga in the last 40 years. That's gone. Ole ko ise se ko mai because that's old school politics. Longo winga o kama kuwainga wa fu nei ole ko go expire wale ko work wa elea elea lo le be kia ai ko mo fai a wonge e ko mo fai sa mo old school politics nga e ko mo fai face and make up with modern face of politics langa ka wa ya ka upu ya ka man malama ka ko le la ko ke ka ko man malama ile me ka with modern face of politics. Ele ko sawangi la piki fa pe from the old school. Mane. Wa vale keno la wali fo le a Felica, a Sia, a Lapi, fa solo mai wa ngalo langile la ko fa nganga old school politics. La o kele fa pui feoki assassinate ka ngaka o fe kai ai. Asia wale ko work la wo bombo malia kwa face of politicians nga o se asia ale kula I mai ke lo modern face of modern politicians ale kele ko mo lang le wala ko mo fai ya fo ngi fa nga mai le modern face of politics inga ia la ko wale ko yin ka nga ka fo nga le ko ngofu wa ile va bakua fo nga le malalo fai malalo ngi wele fia malama por kiki. Everyone is now talking about politics. Same fapenga foi la Samoa. Samoa ako o lo ba ko makabiki na kai fiku kausanga Samoa ka ngol porque so faces nga ka ke o nga ia ka kilo nga ia. Ai so ia ka ko ke foi le ka ko ke ki ngi va ko ai ka usama. Ya maki ngai ka ko maka ko ai o focus ako. Inga ka kilo I mea I o kula I mai me fo o ala me ka o fai inga I ka o fai be nga lenga ka o fai e malo fai me fai kai me introduce ai kongo fongo pa me e kula nga reforms ka o fai nga I policies le fa nga department langa e a fo nge e fiu se fai nga malo fo aku ala nga afa pe la sita ma la o manga establish kula nga o policies legislations langa fai reforms in the last 20 years. If I can o fakingo ya me manga o malo fo
whaika so long winga la ale ko anga fo malo fo e fai la ko kiuke ole fo e fai reforms kala ngoa ma introduce ko parliament ia pili inga ia fai reforms along winga e ngofo ia penga mai e fikau ia marbele o vai mangua e challenge la va because o lai o kanga kalai ia foge i mele o mga pasia i lalo o foge kula fongo le fa vai ai ma fa tino nga luenga department so se nga luenga ka u ke le first 5 years o se fanga baloa first 5 years kilo fanga balo o sikulanga reforms inga ia sayonga sia fa Amerika lang Amerika kula ave se umana uri kuai fa penga fo por kiki la ran Amerika fo ngai e kula ya ko me ko wa ma ngale ko ke ngopia ia ya nga ko se fiel por kiki nga fa nga kwa ya alu olu ba se la uri kuai la asia ya ma kilo sui uma i kula ngau o kilo legislation introduce i ko kongo ave ko kongo le parliament mal fongo inga ima fa ko ki reform inga ia fa kakau ia kala fe ngai mal mele ko ko ma ko so fa kana le alba ngai nga ko nga fa nga balonga ile foi la se veve si ko administration la ko nder o ala ka pisa ko administration mal sanga la ko foi la wa ko me maka ko ya kwadu ko ya kwadu le ia isi mela e ko kala fe ngai mal mele ko ma ko so sa nga le mea ya ai pe o le nga nge ya vaenga o corruption ya pe o fa yaku o ka o le ango a falenga me ka o por kiki o le filongia o le aulo marki kania o le good and bad politicians sangia la nga ka ilanga be foka le o le fucking o langa por kiki i le mercado de corruption fai manga foi le fai manga kama fa ngau kaimi uma ai fai ka foi o koe como fai ya fo nge e so swami langa lewa pe wouru a ango le ka ua le fai kwa ko fiki masao ma uru ango fo i ka ua o le sweetness po le suama lie o le power but authority so ka ua le mena so it's all human nature fo ele se be fo ga se be e de mo fai o ngo o ir ka ngo ma fai ngo fai o le me ma fai ngo fai Paulo me pico sido ka ua lo langi ia identify ma fai lo se me le o kupu pos fa fika uni o nga fai lole ia is ko nga fiki fai is ko nga fiki fai se fo ia a mede ia ngai ya karsia ia ia kauru ya uma ku ngai fai nga balo lesi first 5 years vogale 5 kausanga o fai nga balo ngai we ngai fast karsia ia alu pea fa kingo pea i kulanga fo lea e makua i manguia ai lo sai kulanga o langa fo longa au ngi ko kula i mai se be le kupu fo i mo vai fo de la pea kulanga vai nga le o nga me ai ia male greed ia male fo ngi fa ba lunga male nga o le power ia kansi au ko kupu man nga me malo parte le ata oto ia Australia ma New Zealand ia so te inga fa ba malo io le va o Samoa na lua o i tau pole ia le va ai sia langa o le mata i tu watu o tato uso i America Samoa o lo tau mawhai foi le malo o lo tu le mai nei ia le con ia toe back to normal le connection lea io o uso toto tino ma ai a fai o fale a onga ia fai le malo tutu tasi i le tua inga ia le ta whanga ia por kiki e mo i leo tatu tua ia
a o mea tu i o tangata whaatiku ina behavior lea ioe e to ia New Zealand Australia America ioe a o le va o uso o Samoa na lua mana tuana o Samoa tupu ni melea e tunu uma o Pasifika na o Samoa e lua e se i whenga malo i le mau e tonga i le mau e fiti i le mau e tisi o tatou e Samoa o concern le i le melea o le fai tau atu o ma le vavai atu o America Samoa lo tam fai e pure relationship lea ioe a o ani to inga fale o nga whapurkiki o lo o tam fai ia le malo tutu o tasi ia fesoso ni mai i o na uso a malo whenga tuila manua o a to inga fale o nga mawhai o na fesoso ni ai malo tutu o tasi wa le tele me fesoso ni tuai i whenga malo tuila manua i le malo tutu pena fai atu a pei lau sunga i le suafa na o Samoa tu puan mele o le lua Samoa e se tasi le ngana tasi le tu tasi le nganu ioe ai ese whainga malo o a whale a onga e tatu e ono a o ina e si whainga tunu manua pe a wha pe nei pea le tua inga porkiki lea ia le whana utu hula me ne vainga neas pe o le main talk na le wei te mini o le whamasidonga o le so ai o le alapa te mana tati tu leia le upu leo le trisen leanga isia o le toi ina le whai mai le upu lea e tautala le upu lea io e se vaila na te le ulon mele na te whaia ia ona e pe o le o pare mia o lo tu le me te mili male ko fana le te mili o tam fai e toi fe so tai ma pio le relationship le ai a fai o anga i o le tam fai meli io po le ngana ma fa lolo ka wale ka wa kele ka le wa ia ila nga ska o ka upo ka nga o fa kingo le le ma ai me se ku langa a o ko ngo fo ile ka upo le o la ya fi ai ku langa fo le o le filongi o sai ko mar ki kangia ma di lo oni i ku langa va fa kai me se ku langa fo le o le la fo o ko inga sa na due fo ile lava i kai mi coach fu ko sanga sa le aise se kulanga fo le como fai i closely ia kulanga o le fea ngainga ma le ngofo file mu ma le ngofo fea alofangi ma le fiku fai ma le kulanga le faasoa le vao o a fo nge kuila mangua ia makako sa mo ia ai pese inga o kula i mai le fas le lang fa ka ua i loa le amaka o nga koe como fai so ka inga le ia ke ula o se me piko silong ka wele ama ka me aile kulang al kula mai fast mani o se me ka ua ai sia elem fai o nga fe se ai kulang a fo le vai du ngai i el kulang al ka ko kingo koko po ngai vi ma ango i kulang va nga le e mo ia i kulang o fenga malola ko fa ngeila lo langi o ka ko fo le spiritual fo le world ma uso ma kamadi i ngua ia makukuila e fai asi ka ua ia kako so lo wingala e ao la nga kilo ia kulanga foi le o fainga malo Samoa me se fainga malo fast le wingi ia como fai qua continue lo como fai build up the relationship le ia get closer ia maka le ngaka close ama kwa over close mo kwa fa wo fa le esa e mo ia ese finga balo ese resource mar kulanga o kuma ai nga me penga ai ele siria ku nga me kulanga o kako i kulanga koko po ngai ma angor kako kingo kako fasungumanga ia mai do kako kapa usili o ka o le me i kai mingi o lo vai mangua finga malo o lo ia kulanga fo le mori mau mai o le la fo iku o like e a fo ngai e vai mangua i a whainga malo se kako Samoa isifo
onga oanga ma mionga kangaka a politicians so lo winga yes e fai ma mea e vai mangua ai le kako vale a pe onga fai aku a fai fa fonga mai la fionga ya la ulima fai nga malo aua lava ne i koe a mga ia le pola e moku mai kua a maka kako ai le mangu le wa ulu le uma nga maka ma koe whailo ia le kulanga o le mawhanga o le mawhukanga o longo winga e kakau ang whakingo pea ma whaadu pea awangi ma whau poa o lau ma lama leia kuila e kupu makamali o kuila i kulanga whainga malo a mese folko vanga ma le whainga malo lau ma lama le lei kulanga o mele kupu ia kako ai le avanga ngea la le vaenga nga e whapea ai whainga malo lo iengi ia se i whakari se o se keimilanga lai le kau ke vevesi a lai kau ke leo whai ia haua ia o ke whakua inga ia mawhai pea o mawhakingo pea a wala e mawhai e o whaile e lako whiasia sia inga whainga o lako whakamaswari inga i kulanga o maka upu e kala whea ngai i kuila kala whea ngai fo i upolu inga ia ku mau pea ia le mawhanga o le mawhukanga lea I never mind ia le pola me le moku mai kua e le ia se me lai malama le lei ka i kuila o le moku i se sae i le mele ukupu la foi malama mele ka kalangoa koe ingai i le whaaleo aku o kulanga o ka ngaka o ka mawhai e fo ua le malo ma ka mawhai e kalepe i le file mu o Samoa lai malama le lei ele o se mea ele o se mea ka umake ele o se mea pe ngā kia pea ne fofola mai ai lumu lai mori mau ai mai la ko so longo winga la o ka ua fa kuanga i kulanga le vai o ka ua pipi yamba male pipi ioa aku i kulanga o le alo faiva o le whainga malo ia ka oko le pola lai moku mai ko pe moku ai pe o le upunga fale tru a wai mai mau lor ka savani o alo koso male pola la ku komo aku i fafo masuai mai mau ale ka o le ka oko mal malaman ka op o afo i kulanga fo le me e fai o ku fai de va malongi ya pe ya kulanga vaenga ni pe on vai aku e ia me e kupu e o inga i ku lua a me se fai nga malo ya e ka ua me nga awan i popolo ke foi ele ko fai malo ia le ku le chape pi po ai po ku e pa po ai ele ko fai malo ele ko le ve la lo me paula nga la fai o le ko mo fai e la langa pe le fili i ku langa le lama kia o le malo i ku langa o me e fai so e mangingo la me uma ai e ka ua ke le ku fa longo o lai interest fo ia ku langa o kuila e kilo mai i ku langa o me le wa maka ko ngai ia lesi foi por kike sile o kaua sa le wa ia ma le kalango inga le fo la wa maka o kalango aku ia upolu ile maka ukia foi o ngai me a mesa por kike le milionga o se me fai ai o so o kai ma kilo ia po le afo se me pe fai foi o fakingo kuila la ko ngani ele firingia ia kuila ia mamangu o wa kele se lengi kele aku kulanga i me kau kama ai ia ai a kako ia pe le ki kilo ba ia se me piko silo ma ka ukia i le history fa por kiki i ko kongu la vol felo inga i le va o Amerika Samoa mo kuila ai mai se fo i le va mar Pasifika ko le kele an kala mo ai ka so o vaenga le leinga e kilo a kuanga iai ya ma mori aku foi se vai ngai kulanga e pi yama aku ma pi io ai kulanga foi le o le al favor fainga malo ya fa wau pe ia le mafanga le mafukanga langa o ngare ka oko ai o ka ko kofi ma le ka ko fasingumanga ya ai mesiar kulanga o le kilo le fa ka u o ka ko mafukanga ya fa ngai o langa male fainga malo ya ole malo ole fangia ku vanga le malo fatai ole o to tele statangi lo feon ai pe ole wa mana ia se tasi o to company vale le tele le quantas
sia tatou fo'i mai company valele Airways lenei tau tongi atu ai talafu ma tau faina i malele le olo i Canada i le tasi o tuaiga o le Twin Otter lea ua umatu lesi a lea ua tongi le talafu 10 miliona tongi le talafu tongi a le company valele 10 miliona a lea ua mai nei ia pei o se launga tongi foi le Qantas yearly lea ua latu amana ia ai i se tatu tamai company valele ia ma tunu mo ese award ua o le most improved airport satisfaction award ia ele ni mera iti me ia io i se paga malo ua mana ia mai o tu na o le tele ia le tau mo fai atu al company valele o ne tau su se valele tele whatever le ia ai pe o leu whawhetai le Qantas nei Australia o lato ua mana ia o le service ia elo i se tatu vale le tele ai pe full service i le ground crew le lato te handling mo meo i le kako ma me whapena uma ia ua pe o le tau watu va te tele i Samoa i pila o le tatu tama i company valele i uina le se valele a o le whaapotuaina o tangata whainga luenga i le foi i le transit o pasese va te tele whapena o lo au mai le whera o whaatai pula mla valele mai au tu Sarim Samoa ma whaatai ai le atua i ona o lo tō ngā rue whaamaoni ngā rue whaatasi mo se manuia o le o nanga Samoa Airways te nane Samoa atoa au tau whai atu ia se toe mua o se vale le tele ale tunu tasu whingalu ranga o mea piko silo ka kaua ngei acknowledgement po le amanga ia kutanga me whato lai kiki pe ke le o kaua ia le amanga ia ia le amanga ia mo se ngā ruenga po se kiuke po se makawhaioi po se le a lawa se au nganga ngawhai e kangakia whawhikai malo o musi Australia ia wai ele o mwhai au mawhiringia ngā vaenga o a fwoi lava service o loo kala o loo whea ngai maka kupu maka mali i mahalo whangau o Samoa o le a ua recognize lava le Qantas i kulanga o ia vaenga i onga vaenga ese le ngaka de service a kulanga fwoi lea o le fwoi personalities ia ma kulanga fwoi lea so swangi i kulanga fwoi o lako fwoi business walanga le ese pe o se lilo o kele i o sao kele sao Samoa i kulanga ele ngaka i kulanga fo le fewai ia alfa ki ngonga fo ngā luenga le ngaka Australia ia i kako kofi so longa winga ia o se me siri o ka ua ia le mga ia vai pe ia nga ia se ma ko fo ia piko ngu nge Australia ia i ke le lava ia kulanga le mga ia o ngā luenga ia e whai mō malo Samoa ai maise ka ngaka Samoa ngai ke le ia la mga ia i kulanga le lako sao i kaukua so skoi ngā kaukua le whai ia e ko fo ilo pulo i kulanga kai o ngai malo Australia ia e le o uma lava le ngau inga ia whai pea lo lako sao e amanga ia ai kiuke mga luenga ia bale au nganga alo mawhanga wale tu ia maise kupu makamali o Samoa mai de fia o kausanga dai kele ia la ko profike moa ia ai whawhikai ia kako kalia lea lupe waulu kula whamanguyanga ia ai pauale mea lea nganga ia maua perka ko ngā rurue whakasi ma whamaongi i kulanga o ngā ruenga ia whakingo ngei ia maise kulanga fwele la o nganga inga ia whai pero kako sao o kele o vaenga ia pe fo vaa o vaa ia kele fo fai mea lofa ko ma ko o la nganga ma ko taxi nei pe nei ia ele me fai nga fsilingia nga mea pa wale me ka o ia kako whawhikaia le nganga o kako kapa usili musu winga nei ka ia o parangi mea moni lele o musu winga o la ko nganga inga ia kilo ako e manga ia re kaukua ngai o kako ngaka mo kako sao ya nganga ai kako continue ai pea ya o fea la vale me o au mau ai Samoa
o le nganga a ko nga inga i mafai o nga kaukua ma fa maongi ya kilo fo e uska ia ku la fo mo be o lo maki ai ma fa vai e ka ko ngofo mau ngi ku ya ai pai kasiar ka ko onga mar ka ko focus o kilo ai sa mo e ka ko ainga ia fala kele le manguia le ngaka ya ka ko ngi o ka ko sao mo ka ko kofi sa mo ia fa ba ku le vai ngale alo fa tai le la suafa o tam muli o se tau tele langa tau iai ona ave taula i eta ai ma faiva fa le mafofau o se tina o wai lunga o penga ta fa ilangi le sauaina sa tau iai le popolenga o le atunu fa pea o se tina masana tama pasiva pe tai o le o mau mai o le mau tino le tala o le tina no fotane oso ioe ua sai le pou o tile ulu masasa ia lima o si tina na ua ilunga o le pēmta whailangi ia le o lala ua ilunga o leo ua ilunga o leo ia te le lo nasa tau sa ili ia to tolu au vaenga nansa ili te le lopo ua mau o te nei a o le mea e wha uma i eta por kalami nanga te lea se whaiva wha le mafau e tau ona whai i le melea sa tau iei popole o le atunu o wha pea ai se tama se tina na fasi wha pea na petai ia ila ele ua le sau o se tūlanga o tamaiti a o le tangata ua nofo tane atu i le nani tu o le ainga la le ta ua le nu ma le fioanga e whala le victim o le manino le nu ule o tau mai ia e te whai alo whafu lele iei ai na ona au mai sa saati mai whaiva wha le mafofau ni mea e tātou te vai ma le lofa hito inga mise i la tō ta ua e lata te la vevea fōi me ta ua whai awa ia o i fōi ta ua no fotane ia o te o wha o tangata le into whawhino ia tangata na whai me isia tamaitai ai anu sa fōi se fia whai tō rua nei tō inga ioe ia pe o vanga umalua pe o inaya i eta pu kalami i le vainga uma i vanga lua e fua i ai i ana tau futa no me farolo kai ya lewa e o le mka upu le wa kasi le mka upu sa o mga o se i fa maka osia ya pe o fo i se kakala ya a le fa fika le wa e wa sa u ko mo ngi kai ole e mka upi ya o se fa ngonga fo le wa ole o ko inga vaenga nei le sa fe ngai ma u i faso ko sanga o fainga wenga e sa social worker o nga ko kongu la maka upu nge sa wanga i kongu la nga wenga o fainga wenga ia le o ri kaya le momo ale le loko kilo aku o lo fai ama fe pe sa pe sa fe pa pe ngi fuaka fo ngale kelo kai me mo waku ko sau ai ia se kai me e alu asa o mo kwa ku nga ma ku ya ai a sa o ale me ya e fai asi fa ngongo o ngor kulanga ngai ya au fa fe kai foi o le fa fe kai sili o le technology for ngai vai kai o fai ma pu e mai wa o i kokongo la unga wenga mas ka mai pasenge au me i loa ska mai pasenge lava salo po le lua ele akose 5% o cases fo le e adi mai le e loa o le fo ngai akil o ya kilo ya aki kilo fix so pasenge o cases ele loa a 5% le fa ari mai longo wingala e fai ala si ke kele o mka upule la la imbe o dilo fa kingo pe kuo i ko kongo fale ya malpong sa makuo poku so o lo kupu e sa wanga o fa ngau ele ngaka sa wanga o fa ngau sa wanga o kamaka ya kasi le vai ka u ka ko fu kala me fer ka sa e memori ko i kulanga o ia vai inga i fa mangingo fa ma so soangi aku kulanga ka ko fa ngamalu
ia kilo ko ai mengi wala kasi le vai nga kau ngaru ia le malo si anga o le whainga malo o kalesia whainga nguu ai mese ia kulanga foi lea o le kapenganga o kula fongo ia pui au kako le sawanga le kongo ainga domestic violence la le la vea lo ia la vea la lo I o ngo fokange ma ia ai makaudia o le laukele o le domestic violence e laukele longa aka longa whaonga inga e la vea foi makamalo loa o wa o sao ale mea e le fa piko amo kasi I se kuse kasi la foi ia inga I kabalo loa la sa wainga sao le mea aka ko kalangoa in general laukele anga I maka upu lo domestic violence o se maka upu sili o maka nga ia o foringa ia ole piko sili o whainga ka ele o hali I ai se whakaua ke le se whaamamafa se whainga malo Samoa I vaenga lea ele o malama la pe sa ke le foi kausanga sa o laku Samoa whaavai aku lango kilo nge whakaua por kalame nge ai e u mai lo kua la ko ai le ko whakaua ia o pe gale vai ma walalo ia po u mangaku whakauwa ia I kulanga foi le o le whakingo I kulanga o le sosoangi I meo ngi resource foi le ai whakingo I ke se lengi whakingo I mea ia whaawau pe le kalango inga I kulanga so se vaenga ele ngata I ainga al whakaua I kalesia whakaua I nguu whakaua I kumalo even foi whakaua I ko kongo whainga malo ia ai kalesia la ia le ai whafonga mai whainga malo inga I koe kilo ko le mea lea inga ia whaalu ia le malusi anga whapurkiki malusi anga whaamatai ia o nguu ia malusi anga whaekalesia ia malusi anga whaehainga wa inga kongua o lo ka oko ai ia le afongi le kari pa le fo mengi ele se o baka upu le se maka upu whainga whai ese organization se kas o se maka upu kauonga kilo I le meka o holistic fo le holistic concept inga ia involve umai ia kulanga o afongi o agents uma po kangaka uma o le malo le kalesia o ainga o nguu mai ku malo inga ia ka mawhaila wa inga ia kilo ko le maka upu le awanga I koe kula mai ia nei vaenga o sawanga I tamatai ia me sa sawanga I tamatai ia me se foi sawanga o whangau ele o mawhaia o tackle le issue le inga ia mawhaionga ai e pe o le nganga ngai e mori e koe ka ua whaukua inga ia whakaua I kongo ainga ngai vaenga whai whamaka upu I kongo ainga whai whamaka upu I kongo I kalesia ia whakaua inga vaenga ia ia whai whamaka upu I kongo whainga I kumalo lele wa waku I kua le resource ele whaianga I fose lima suru afe o le ngā kupe ko ku whaal milionga e whai e kou so soangi I kangaka o ainga I kua whai por kalame kasi ngā vaenga sa o kalangoa I kele foi o whai pule au ai whai el paloko ia a kongo mo se malosi ko aku inga ia koe whaakingo se ngā ruanga I whai kofu le ku malo ia ma whaavai ai kulanga o mea ia whaavai ai kulanga o whesosoangi mo ainga I kulanga sosko ngā vaenga a meisa kulanga o sawanga ia makilo anga I laki ngā inga o ainga inga ia aua ngai lamakia le soifua o whangau ia me se so swangi kako tamatai mo fokangi ia me se foi ia le senga tamatai wa kasi le vaenga ese kau aki ke foi le ka mai kai le usawa inga mo fokangi la ie po kalame au mo fokangi yo isa e kau fa nga kau resources fa penga pa wan be lai fa le kongo ka ko po kalame o fa ka fo nga le nga create ia nga promote mo ka o sponsors po ka nga kai o lai haru ku ese se vai nga fo nga fa alwa ku ese resource se lengi po se be so soangi ia fa awa wai ia ku langa vai o me ga lenga fa ma ku lai mai ngai vai o la lo wa bok uma kwa ka usanga uma kwa le ko fa ai a continue pe o ngai ku
po le ar ke kele o fa la ve fa penga kupu ko domestic violence ia mo mele o le abuse o kamiki ia mo isia ko nga abuse lai lava resource lai le vea i lalo pakeki le malo e halua ia ile ia le malo si anga o le malo ia la vea i lalo kulanga le pakeki i lea kausanga ma lea kausanga ia se lengi e whaanganga mawaenga ia arpe o le nganga ia kako o mka upuru fo ila i kulanga sa wanga o tamaitai ia kasi le mka upu ngumera kasi kulanga ngumera mua i lalo la unga luenga inga i wha mangingo le leile waenga leo sa wanga o tamaitai wa o Samoa ia le la wha ku sa o ala ukala e makua i le ai ia se kulanga o se kuma se anga fa Samoa e sa wainga se kamaikai po se kamasa po se kausala po se kenge Samoa so se kenge so in general le fa fonga mai Samoa in general po ai ngaka le fa ia la miole o como foi upu vale sa wa ma fai sa wanga makanga ma ka foi fa o lima i se tamaitai o le ia ke fai ai le merma ele o se kama Samoa o winga ia makua ulu angolo mafofonga o ko kamakangi le sa wa i ko kamakenge ia me se foi fa o lima i fa ngau kenge o me ngai fa ingo ai ka ko kenge Samoa o le kama sa e mako isa nga pa yeses sa nga upu vale yeses ai sia langa o me ka ko wola me ka ko fasi ngomanga ya sa lima ka i ku langa o ka ko ku maleanga fa Samoa e makua isa sa kamalea o nga pa i pe ave yesi upu vale lo winga e ka ual bele le ka ki bon mawinga kwa yer kele o ka ngaka ia le sa wainga mai lungol upu vale i tamaitai ya sa wa i ka mai kai le ala wa le mai nge ya o ka ko va ia fo lingo mo ka maka nga ai le ke fo i fa kingo ka ko kwa ma fa ambau sa li ka ko kwa ai laro ka ko kumanga e sa se ka makangi o ma pa i se lima i se tabata ya o sala ngai ka uma sisiri o sol o ki fia mala la sala pe la sa o mele o wa kele ka ia ka makangi ia fa ia le amile ka u kele ku sa po lo fa no po lo wa finge o le mo sa ka po ele o fa ia se sa i kama ale kuwa ia mala ngu fa Samoa le kala ngoa kwa ia o le makua faiva o le afonga ia la ngu afonga le mau fa vai kala ku ba makala o le vavau e makua ia ule maua ia su enga le o ka usanga le merni ape yese sa wanga i ko kongo fa ngau ma se sa wanga i ko kongo o ka mai ka ia Samoa e makua i sai lalo o le ku malanga fa Samoa ia su enga fa karia o ko po a ko su enga nga fa lalo su enga i ku langa o le ku malanga fa Samoa nga i le sawa inga o ka mai ki ma sawa inga o ka mai kai e makua no le ma se mea mani le ma se langa ese ambele kalango mai iska le kalango mai iska ka ku i lalo le ngu fa mai o ka ko wola mai o ku la ngu Samoa fas saula o ila saula ka kalango me ngapo ma ngai lu sawe ka kalango po fe fa vai mai lo mal la bangai sa wa inga ia ka maiki ma ka mai ka Samoa ke fi wa su ele mo ya ave fo i maka u so maka sao i ku langa ia vai ngai bon ele fe au ka u le e ku sa o al fe au inga ia ulu ango malo loko ma ia kai ai la ko o ma fo fau ni me fai le a mio bakanga ya fa ka le wala nga mai ba ka pule fai ia se lima minggu ke o koe kasial ka o po sa mga kalangoy ya fa yese so no ia fa mai ka amira ya nga fai wai le si lima minggu ke le asi o kikilo fa ka wa nga fo yo o le vai nga ka ua
wa le fo ka pa I vaenga le kasi le vaenga pa vaenga le ia le si vaenga ka wale ki mga o e fa uma fo ile wala ngo le wo ya November ya umaku o le basinga umaku ngeyo o fo ngeyo o ke topa ya sa fa ka wa fo ku langa ka ngo ngol mental health ya pe ka upuya ka upo kala me fa piko ai mo wa sa va ngoi e modi vaenga ia o le fa mangaku ikulanga fo ngeyo o kako kungu ikulanga vaenga ya pe o va yaku e mo ia le o di kaya ya ai le fo yang fa mapu nga ru nga ka longo le fo mo la va ngoi ikulanga o fa soa I kero kai mi malsunga le ia kul e pa ma vale por kalame ya momongo ko ya le lima mingu ke fa mangaku pe o le basika ngai fa ka ai ia dementia longa winga la dementia kele I o kako kua o makua ya o lo fi ai le ngaka fo le o makua wa o le fa ka wanga o dementia ya o pole o anga fo I o le ngalo o le ngalo me fai ngalo kulanga o ngalo ingoa ngalo kulanga o me kau ngai fai sa masangi ngai fai o maka o ngalo o ngala le ve ai la lole o le maka upule o le ngalo o longa winga e ka ua mo ka ko pa wan be ka ua fa ka ua ka ko e fai fun ka ko mafofo ko ni masinga o November ya e a fo ni kiro le maka upule fa ka ua inga langa seasa fa pe o nga asa se a inga sa mo ia o lo ia fo si o lo a fa inga o a fia I ngei yanga ngei winga ngei yaunga ikulanga le fa mai le ngaka ka makukua ia o I fo le kalvo wa pe o fa ia ko dementia ia po ngalo ele se fa mai fo le fa pe o le mafau fa pe e a fo ngai fa pikoa mo se age group mo ka fo le fa pe se lo ke makua fa mo wai no o le ngai fa mai e a fi ai so se si ai lo kai mi longo so fuanga even sometimes lo ye cases of talvo ai le kele se pasenge ai pe kele io ka ko ka makua ai be sia la ko over le almost full ya e kilo anga ia vaenga ai foi kai be ke experiencing ai e kulanga o symptoms po a unga ole o le fo ngi o le ngi mai o ngalo mea I kai fo le ole ke fast food nga runga lima so o lo nga la pe o ngala mo ri mau ai fu nga so nga fo ngi a fianga o le mafofo ele fa ku le se kwa oi I kulanga o ia vaenga ai io ka ko makua ya mana o makua ko asinga o lo mfaiunga o le wa fia ya o so swangi masangi am fa mangaku pe ya ka ko o lo fia ngai mar ko singa carers ya ma ainga ya ia ko mo fai ya lava pe le on sai langa wa e kele a uma e kele ya kulanga folding o ngai mai e ao nga fai kekele le ia pa wan me ka ua ia fa vai lava lo kea I kulanga o lo lama la kiki pe fa so swangi anga ia aua ngi o kako fo le fa ko pe mo fo le loko ika I kulanga o le kausinga o kako kangaka ua fia I le dementia ya ai o sai lava le o sai lava fo I kulanga o lo ngau inga ia ka mo fai e fa kingo pe ngai me la iki so swangi ia ngai me se kulanga fo ga le ngaka di care I kulanga fo le al fa kingo me kau fa kingo mo ia I le tino ia al kilo fo inga I ko vangi ko fa manatu lo ma fo ngai me la iki pe o lo kalangoa como foi kalangoa I kulanga fo le kalo lo ko ainga ai kalangoa fa lau mai ngoa wa o vaenga ngai fa ia no kalangoa wa ke le usi o lo kula fo ia fo le pe nga kausia ai pe fo ngale o le ma fo e ko recover mai e ia le recovery pasenge o le recovery o ngai ka ngaka o le e pe a fia pe ai ko anga lai fai ngai me lai ki le ngaka ia ai kilo fa kalangoa ya le ngaka fa kalangoa lesi be ko silong kau ia aua ngai ku la fo ia I kulanga fo le va ainga me se kulanga fo le va ai wa ke le isi va ainga o lo kulanga u fale kongu ma ku ya la kikia
ia wa maka longa o le si level e ka o le wondering longa winga wa maka ma kuma sa le vali kuma sa le vali ia ma ka ku le ia yai lava ka ngaka e a fu ngi la ke ngofo ia mo fai o nga va ai fa le wa kele nga isi makua makako ku singa ia o lo fai ama so mai leo e mo shopping centers i po isi vaenga o le tunu ia wa fu ngi o se e o le ko fai o manga ku le sa wai ia ai mesi kulanga me penga pe o ka wa ngale o le ngai foi masinga e fa maka osia ko ai ba kilo ya November kasi le masinga o November e fa ka ua e foi la unga luenga ia kulanga kilo maka upule o afianga o le mafau i le ngalo o mea sa masangi o fai po mea e afu ngi e kakau o fai ia ai mesi kulanga o kangaka o ingoa ia makulanga foi leo va ingo ngi o langa ngi lo lang ia o le nganga ngai kulanga ngai kaimi i lo sunga kulepa ia mesi foi fa nganga la tru ia e mon mori ko foi fa mangaku ia ngang ku ia ukafa ka ko ia ia so soangi le nganga le kua ia ko lo lofo e kausio ka ko ba kua o lo fa fe ngai ma fia ia vainga ia ba fa ka ua ngai vainga ia e a fungi e fiso soangi ia la ko ia ma se foi fiso soangi ia ke oele ke kera a foi ngi ngalo ia ko ia kera ele ku la fo ia o ko kulanga o ko ngaluenga o fai o lo ia foi support ma isi vainga me fai o nga e apa iai ia ma fasilingia ia pe e mo mi se fiso soangi ia ko pa wa me kasi ko nga fa mangaku aku o lo iai lava kai mi lo la unga wenga le last 40 years ya sa iai yar ku langa o le moli mawinga foi o cases ya o sa abuse ai pe sa sawainga ngai o ka ko makua o lo ve la lo ku langa ya lo fala awangi to o lo lima pe ki mai pe au fa ko au ki mai kai ye se ku langa ki ko ka mai ya ai po ye se skanga kai pe fo ngale ka wa mele la ye support fo ngai kulanga care support groups if so angi ya ki oi ka wanga ya ai mangu ye kele lo fa fo ngan sa boy fa kai fo i lo sunga kule pa mo le avango ya mo ka di ma mingu ke mo bodi ko e va engale ya la ka ua fa fo i e a fo ngi e fa uma ko ngai mingu ka upo kala me e fa ma sa o ngi yas ya malo fa tai lo sunga le swafa ia mo le vaenga to e vaenga o tapu kalame manatu o le ua mai ar tataimi faturangaina e te tonunga ia fa tai tele mo sau i le po kalame fo i o le nei aso ia wa lava fita fa fonga sa mo so se ta fo la langi ia po fe lava le me o lo mau mai ai ia le ta o nanga o le nei aso ia e te tonunga sauno ia tano e fa mai le ta ia tato filo foi le vai se fope a finalo ele tu e vatu ele so fu ma no ma falo ya fa kai lo suga kulepa ya pe o fayaku ya o ya le sai foi mua ya le foi sai la ngainga kulango le aku le sela i kulango le yas ya malo fa kai malo le sai ya pawale nganga ya pe o fayaku ya fa kai ya mo fa au le modi e fu ma kau la fa le se sao o skoiga i le ngei aso e fisoso angi aku ai i kuranga o kako sa fau kele ya fa fikai pe a fai fa mali ai ga a fai foi ele ai ya ku le kua lo ngalo ngai fa makala kini mo body foi lo so fo ele si foi kai bi ka ki fei lo ai le va fo ya a le ngei kula sa mo bala fa fonga ya fa bangalo se upu le kau lo fa fonga ya malau sila kulanga o se kala ma se anga ya ai momoli lo so fo ile si vai as fo ka ko fe lo ai fo manguia ka bang o ya so ko lo sunga kulepa malainga ya mese ya kulanga o le ofisa ya ai fa tai mo lo wa ngo so fo mai manguia lo fa fo sa mo tai e manatu sa mo le ua ma pa mersi ui o le matupua wala fa fonga ya e te tonunga ya ile fai no matutu o me ne no malau tu fa manuanga fa te tele ia mo avanoa ua o tu whaafungai ia se vai pai o le nei por kalame ia a ta ia is fo so fo mai matia so fo
Ia, o manatu sa mo le ua pai mai le ma onanga ia i le maenga muli o le tautua. Ia ua lava lau tau fita whafonga o le sunga le swafa ia tau ili pe i chef tau ili ia o whaiva wha le mawhau ia pe o te wha ma i te lava ia na sau nole o ia e au mai fuisa na ia wa ai iai e tusa malona suifua oina lia whaenga ioe ia ai ia te tonunga Samoa ua manatu ua lava i fu i malaptou tupau ala si au toi wha manatu le ngata o mata upu na fasiri ai ia ma tatano iai au leo au mai le mata upu sili le on tau lea o tatu wa ai Samoa i mo meo tangata le mamau le tofa tangata ua sili musa o no lato fen mai o lato tangata ta mamai mai o lato tangata ai ua tilo fia i lo lato vai tele tala noa i mea fafau tala noa i mea tangata fou malo tala noa i tangata fau mea leanga tala no ua net mele tatu vai ni ia a verification nei aso taro sia ia ia so na tau unga le lewa le uto fa no le uto e motael ia au le lavo umanino fa matara tala mai a ila tu sa fa no longo ia e le ngata e latu e sa o ia ana sai e fai atu testify e musu e le lau fai mai le fo e le aise e le so right te fa pe mai te tula i defend le ama le a o le mea o le ua mautino ua tau tino mana tua foi na ta ua lo le ngona mlo o lota manatu ai o se tangata foi le pe uru tala i ai le ta pipi e latu o ia o le fai mau tala pe latu o ia fai ma spokesperson ioe na mamau ala ana o fa no longo la le por kala me le si foi ele isa ia mo foi tala ngolango fast o ese foi meu anga ia na ia fa pe ai e ia le fai pule o ia le na te mori ma wina mele ma e ono manu malo ai ia le afoi le vanga ale heita pipir keisle ioe no fa no longo le lei mo fa pe ai a lela ua o tauni no winga o namula ulula o le tangata lea na fau atu i latou e mori mauina na vaaitino i le tulaga o le afoe o le selaua felea i seʻi tatou vaai la tatou samoa o le matua matagā o nei faiga faapene o le matuaʻi matagā o nei amioga ioe seʻi tatou vai a o tagata e gagana i mea faufau e gagana i taufaaleaga e gagana i le treason gagana i le mea o le fou mālō so se upu nei gagana ai i pe foi la le ua gagana i le mea fai mai pei ua fai a mio piʻopiʻo ma mio mataga ma mea ua fai ma masani ioe o vai gagana vai upu e gagana ai o upu nei gagana i tagata nei normalization is corruption se fauta i gagana i tamasese nei a o e afua i se ana gagana i tagata nei laga o latou lae faia o latou lae faia o le mea manino a o latou tatalia e faaigoa le keisi le taeao Samoa manatu la seu i fanua roʻa tatou toe filoaʻi i le taimi masani i le aso a taeao ma le o kalame faatasi ia ma le li o le ota tuivasigano le mamea moroga le mamea i le aso a taeao e te atonuga e tele pea issues e leʻi oo i ai le tatou tala ia e mai e au mai lava faiga fou e afua i se ana tele mea fou e tupu pea o le tele o le mea taʻu o mea faufau o tangata e iai faufaunga i o latou loto le lava laʻu tatou vaia iai tautino
le na tangi ele se la wafi na ami me vatula tu taranoa fai sao ia le se la wafi fe sili le media ile suiparmia fe men suiparmia te au tau te tala no meia ai le se me fa pena tu tautino ai le mafai la mana tu ua lo tu langa wa ta o fa pena la o pionga li parmia mo lo malosi pena le lelo su fo malo loina na wa o ngalo sau e te nofo atu le matutu as a one of the diasporas ne wa sau te tu atu le nofoanga ne wa sau e sau fai atu ma e look into our country from our lens, from our diaspora's perspective. Ne wa eno no forma e baba ai atu na e tanton wina rola ia lea o le lens le mau te tilo tuai tu tonu o le tato o tunu io e o te manatu foi wa e alu ua lava ta oso lau sila ma lau va ai atu from outside in Manuia da penanga o sui fo maloloina manuia lo te fo ia tu sa mo tatu fainga malo ni o to feiva te ta io le nu ia carecia te ta io carecia so se carecia so se tatunua ia maleao le tatu malo man masiofo su iao mara tu masiofo ka peneta o minsta lango fo fitalai mar su fo fitalai le ta io le tuangai taula malama io le ia mo se si le te ta un tala le le auto e fa mani te na auto na tu ti palmini anna auto le le bana uma le viso samoa ile ia ta auto e fa pena ta tu e filo ile so fo taio so i forma ia manuia le at pele ia ta tu filo